kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakitak ti post mo as si Emilia, Mari Bekang. Lakom ka dinagi dyan, Maray. Wan mare, adda supplier ko, reseller aklaeng, ta isopay tiganan siya. Isopay ang maigatang iti masapsapol ti anak ko. Amumot, awan tinamnamaek iti amana. Isu abili bakla unay kan kamare. Maanusam ti aglako iti kumkumpurme. Ay nawaw, kasta talaga mare. Masapol nga agagetak para iti masakbayan ti anak ko. Sa bagay, Mare. Order ka di, ti makitkitak iti parangan niyo. Un mare, order ni Manong Ruel akalugaran tayo. Di si kantaw ti mapanagi deliver iti ayanda, Mare. Un amare, no sumangpet ni tatang, ano sak nga i-deliver? Mabalin mo, tasyak pay lang ti mga sikaso iti anak mo, Mare. Okay lang kan ka, mare? Ay, uwan, Mare. Awan ba't di tinapatig nga aramidek ita? Apay nga italangin, deliver mo ta order ka. Pasensya kan Manong, italaang ngamin anawaya anak. Naladaw ka may. Naladaw, Manong amin, ti bayadakin ka. 10,600 amin Manong. Ano sampay lang taguray, ha? Ha? Awan maitid ko ita. Saan pa nga intid ni boss ti bayad tinating ko? O sige, ano sak nga urayan, basta saan amabulanan Manong. Di ka matanagan. Itid ko adago sa pama na makasingira. Mayat matpi man ta si Emilia nga intulod ni Bekang anak ko. Un nga ron nanan. Naglalang to siga. Manungay ti bayad dayta. 10,600 lang nanan. Binayada maun. Saan pa ya? Taawan mo't kasyunahan ko. Ay nawaw, apay matpiman ngay. Ang mga no kasapulan na ti kwarta. Makauray da jay. Da kayo kit dimot. Basol na mo't lang tapay ngamin nga italanga nag-deliver. No addalakit day, itid mo matpiman ay amo mat a single mom ni Bekang. Isulang ti agtrab-trabaho para iti anak na. Ay nawaw. Amok da ita nanang. Di kayo madanagan. Tabayadak tumot lang. Jak itarayan na ita 10,600. Agyaman naklaunay iti panangasikasom iti anak ko Mariwena. Awan anyaman na Mare, nasingpet mo ti anak mo. Sa anak unay anabannog. Ay, kumusta nga iti in-deliver mo as Emilia, Mare? Binayadan ka din ni Manong Ruel? Saan pa'y mare, awan ka no mati cash on hand na. Anya, awan ti cash on hand na. Kasla imposible mat dayta, Mare. Ano sa kun amare, kasaritak tumo lang ti supplier ko, ta dumawatak iti makalawas apawayway, tapno makasingirak. Jak pa'y ngamin nabayadan ti puunan. Ay, dayta nga agpayso ti rigat na, numautang tila ako, Mare. Bareng itad ni Manong Ruel adagos ti bayad na amare. Ay, sapay la Mare. Numaminsan ngamin kat agkaro day dya tao. Nang runa pa'y no kwarta ti saritaan. Awan mo ti similya ako na mga i-deliver maumbi kang anak ka. Nalpasen at tatang, na i-deliver kun idiawan kayo. Ay nawaw. Kasano na i-deliver mo? Asino nga iti nangawawer iti apo ka. Ni Mariwena tatang. Lukas ta imay ti kumarim nito'y balay. Wen tatang, imay nakiistorya. Awan mo't piman ti maibagak iti dayja ako mare. Tanasingpet mo't piman. Banag apagyamanam launay anak ka. Malas ka man iti lalaki a pinilaym. Nagasat ka man iti gayim mo. Pudno lang unay tatang.
Sa anak pa'y anagpas ngay idi, kit adda ka na yun ni Mariwen na amang kumusta kanya. Okay, binayadan damot laang ti similyang ang deliver mo. Saan pa'y nga rod tatang? Awan ka nung amin ti cash onhan ni Manong Ruel. Ray takit din. Madanagan akong tatang. Ay nawaw, anya launa ti pagdandanagam anak ka. Makalawasan tinapalabas. Sipod impautang ko ti similya ken Manong Ruel. Ngam aging gait na. Awan pa'y mo tinaawat ko abayad na. Anya tinagtulagan nyo aya. Tiimbagaken kwa na. Kat saan ko maamabulanan, tatang. Itid ko adagos. Apaman ama kasingira ko na napay kanya. Padasem ti mapanitayan da. Tapno makapagsarita kayo mo't lang iti personal. Adda nga ta ijay, tatang. Dahil dati, jak sigurado. Ang mapankalatan tapno masungbatan ti saludsod mo. Naiwayway kumutkid din adyan wang. Awanan tilakad ka. Kumusta ngay, Manong Ruel? Mabalin ka di amaala ti bayad ti similya nga order mo? Ay nawaw, apay nga italahan nga imay ka. Naigastos kon ati ibayad ko kumakin ka. Ti amok kat si ti mangitulod ijay balay, Manong. Awanan, tikas unhan ko. Manusam ka rin, aguray manan. Kasapulak ti kwarta, Manong. No, apay nga min nga itaka lang nga nagpakita Kaano nga rod nga umayak manan? Agteksaktukin ka, no ada kwartak. Anusam ti aguray, ta talagang awan pa'y kwartak. Nailawan ani igatang ko iti abono, ti ibayad ko kumakin ka. Sapay la kumata mabayadang matan inton umay alawas, Manong. Kasapulak at talaga ti kwarta ita. Agsingsingir matan ti supplier ko. Wen, di ka madanagan. Saan ko nga itarayan na ita 10,600 ga utang ko kin ka? Ay namari, nadagsan ti parikot ko ita. Anya ti parikot mo aya, Mari Bekang. Makabulan ng tinapalabas. Ngam saan matan abayadan ni Manong Ruel ti similya nga inorder na. Ne, kunak man no iso tinapan mo siningir iti, Mare. Napanak iti ayanda. Ngam awan mo ti inted na uray piso. Ay nawaw, apay ngay. Ay, parikot ko nga rod itamare. Saan mat amabalin asublik ti similya, tanalpasan ana imula da. Bayam, kasaritak to ni nanang na. Bareng matulungan na ka, Mare. Ay, huwan man mare. Agyaman aklaunay ha. Sa dino ti papanam, Nana Jesus, ha? Adala mapan ko gatangan di tatirse na nakaw. Apay ka, day? Mabalin ka di am makasarita kayo biit, Nana? Anya ti ibagamaya. Ti utang ni Manong Ruel kani kumarik abekang, Nana. 10,600 nga minday jay. Aging ga kano itakot di na pa'y nabayadan. Ay nawaw. Hindi pa'y napalabas sa bulan day ta. Wan nga rod, Nana. Inton sumaro no alawas ko, Nana. Ngam awan mat ka di. Agparikutan ti gayam ko. Tasing-singiranan ti supplier na. Ay una yan day ta, Ruel. Ul-ul-budan na matpiman dya tao. Day tangarod, Nana. Amo na mati kasasaad ni Mari Bekang. No apay nga ul-ul-budan na payla nga kasta. Mala, bayam, kasaritak to day jay Ruel. Saan amabalay na kasta ti aramiden na. Bayadam no anya ti rumbang abayadam ka ni Bekang si Karuel. Ay nawaw, no da kwartak, di intad ko kumananang. Apay nga min aginastos mo ti ibayad mo kumakin kwa na iday. Imbagakmat ka na kayo, ngayon gatang ko iti abono. Ay kat ipamuspusam In mo lampi man ti similya nga inalam ken kwa na. Sa ita, di mo bayadan. Pagurayang paylaang ngarud mo di tao. Basol na mo't lang No apay ngamin, saan na nagpakpakita ini? Ay unay matanti kasta ka panunutam. Di ka mabutang no makarma ka iti kasta ngar aramidam Ul-ul bodam matipada mataaw. Itad ka ti 5,000. Itad muntumat ti 5,600. Siguradom lang nga mabayadam day tanga utang mau italawas.
5,000 laang ti mayted ko. Pasensya kan bekang. Ni Ruel to ti mangtad iti 5,600 nga udi na. Okay lang, nana. Tinapatag kat naka-advance kayo. At damot lang ang ti maitid ko iti supplier ko. Siya kung ti dumawat iti dispensar, iti naramid ti anak ko ken ka. Saan nyo abasol day dyan, nana? Di kay madanagan. Saan kay matkit di akagura? Ay na, agyaman aklaunay, tamaawatam nakong. Palagi paktumanan ti anak ko. Tapno ited na ti buo abayad ti similya aginatang na. Agyaman nakmanan, nana. Maala, agtugaw kayo pa'y atag kape tayo. Ay isaanan, adapay nga minlakad ko. Inton maminsan tulaangan. Di magasaklaan, takayat ka makita iti personal. Oh, itad kong tibayad ti similyam tapno di nakgulgulwin. Agyaman naklaunay. Agsardang kamot siguro na niya. Wen, tinapatag ka niya kat naitid mong tibayad mo, manong. Namabalin, di mong dakdakamatan kanina nang ti may papan iti dayta similya. Tamakarangrang no sermonan nakmanan. Ne, aguray ka. 5,000 laang to'y intid mo, manong. Kurang ti 600. Naitalang ti kwartak. Unay matan, 600 lang singiram pa. Ay nawaw, 600 laang ti gunggunak itinlakukan ka, manong. Iso kumapay mo't dayjay ang igatang ko iti daya per wano gatas ti anak ko. Imposible ah. Ilibre mo tan aday di kanyak. 600 lang mo. Kasano nga mo't tibanog ko. Sana balay ta 600 lang. Saan ka mat siguro nga agree ka? Kung akman no binayada na ni Ruel, to si Milya aginatang na anak kaw. Iso ti inyag na itay tatang. Ay nawaw. Nagbayad gayam ng nakamisuot kamot dita. Wen ata kurang tinted na tatang. 10,000 laang tinabayadan. 5,000 tinaggapukin ni Nana Jesusa. 5,000 met ken Ruel. Jay 600 aganan siya kuma. Di na inted tatang. Anya. Awanan tinaaramidak itay. Tamadlaw ko amasurun kanyak. 10,000 ti puunak iti daydi asimilya tatang. Talaga mo na dya tao. Naladaw lang arudan ti bayad na. Di na palagat binayadan abuaw. Anyangay nga rin ti maaramidan tayo tatang. Lesson learned laangan kanyak. Saan kun nga i-deliveran no agorder tumaneng. Nakapigpig samot ti todo na. Madanagan ako naran. Amangan ko nak no mapirdi na gitimulak. Ay nawaw, ikararag mo kit day asad ang mapirdi ti mulam. Sa pala kumaana nang. Sayang mo na gityan no mapirdi lang. Ay wood gayam, binayadam ka day ti 5,600 nga odin ka ni Bekag. Nalpasa na nang. Nasayat mo't nga ron no kasta. Intun sumarunaw, sakbay nga agorder ka. Sigurado nga daibayad mo. Bawatam! Kumusta ti mulam, Ruel? At dalatamat na pirdi na na. Kasano nga rudan day ta? Masapol ako matangak manan ay ti similya. Anya? Masapol nga agurderak manan. Kasaritam tumanin ni Bekang no kayat nakalakwan. Mabalin ka di adda kayo ti makisarita kin kwa na, nanang. Isaganang pa'y nga umuna ti bayad mau. Nakasaganan. Ore balor ti 3,500 laeng no adda. Ipadas ko no kaya na timangtad. Gamno na truma iti inaramid mo iday di nakakaya talakwan. Awan maramidan tayaw. Uray agbalor iti 3,500 laeng kanaw no adda Bekang. Pasensya kayo nana. Ngam saan kun alakwan ni Manong Ruel. Amangan no ulbudan naktumanon. Amuyo ka de. 5,000 lang tinted na idi. Kurang iti 600. Gunggunak ko mati 600. Ngam daksang gasat tadi na mo't inted. Anya? Pasensya kayo nana. Ngam awan ti maited ko asimilya. Makapatroma mo't nana. Awan pa'y ti kasukat ti bannog mo't. Ay naglokon day jaya taaw. Ti ko na kanya kat fully paid. Inulbudan na kayo laang nana.
Jakon kayat alakwan ti anak yung. Ngamin, saan a tao akasarsarita? Agbayad laeng no kaano akayat na. No kasta, awan intod ni Bekang Asimilya, nanang. Awan, Apulos. Ay nawaw. Pangalak nga rodan iti imulak. Agbiro ka iti supplier mo ah. Awan mat nga rod amok amang hilaklako iti kasya Asimilya dito lugar tayo. Isolaeng, nanang. Di na nga rod kayat timangtad. Saan ka kanungamin at tao akasarsarita? Anya nga ita, awanan pangalam iti si Milyam. Kasano asaan a tao akasarsarita? Agbayad kalaeng kanaw no kaano akay kayat mau. Tidakas na pay, kurang ti itid mo abayad. Ita, di na kan kayat alakwan ka po iti ugalim. Intun sumarunaw, agtungpal ka nga may, no anya tinagsaritaan yaw. Ay, nawaw! Agtungpal ka no anya ti saritaan. Bayadam no manulti rumbang abayadam. Tapno saan a madadaal ti panagtalakdaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi, adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan, tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya nga tatik kanag aya. Ay nawaw, itaman pa'y amakan ti sapulam ansing bakit? Aginaw ka ka din? Agsapsapol lang iti makan naginaw adagusan. Di lang mabalain na kayat ko laang amangan. Alumat ti mangga di tarwar? Na, ayun anya. Panagmamangga nga agpaiso ita. Ado, ti bunga ti mangga damari bete. Ay, umuli ka man nga raw. Tayalaan naklakay. Siripong pa'y nga muna naawan tao di tabalay da. Ay, siripo mun No, nakarikap ti ruangan ti balayda ay kaya't nasa wunday ta awan tao. Na, kita. Nay, nakarikap, bakit? Ay nawaw, anya pa'y laang nga ron ti urayom lakay. Agawam ti umulay, tapno makaraman taman mo't iti mangga. Oh, anday ta bakit? Nayunam ti ukisan ta ka rin ta adwa. Apay mo taday talaang tinalam. Awampay mo sa ti nga pulo a piraso may. Narigat man no sumangpot ti akin kukwa. Awan da pay mo't. Tinapatag, adda mangga amaramanan ta. Ay no siya klaang lakay, kurang day ta. Ay, kat umuli ak tumanin, ano maibos? Oh, sigurado ka? Uy, bakit? Siyak ti makaam mo. Nalakalang mo ti umuli. Alala, ikanak nga rodon iti kutsilyo kan plato. Tao kisak ta inyawid mo amangga. Dito irwar lang gayam ti ayan niyo nanang. Tangadam ti mangga nakaw. Kaslanak sayan ti bunga na. Aywan nga agpaiso. Amangan nunak nagdan-an nanang. Nunat naglaang, o di ada ko mamakita tayaw, ang awan may. Awan ti pinidot yu itay. Uray may sa awan. Talaga nga agraira manay nagiti agtatakaw. Isu nga awan ti maramanan tayaw, tasig sigudon da gayam. Sagay sa langarodon ti bunga na takawin da pay laang may. Ang
Asino kumangay timang takaw no bilang laang nanang? Maduktalan tayon tao no asinaw anak ko. Saan lang nga may sa tial daw. Maamwak lang no asino tiyag tatakaw, talaga nga ipabarangkay ka. Inbalang mo gaya mong ti ukis ti manggalakay. Itay pa'y Ka, nang ibalangam ngay. iti po ti sayo ti amulam. Ay nawaw, apay mo't nga idjay unay kan. Sa dino kumaaya. Amumot adalan day jay. Kasanulangan no makita da Maribeti kan Auntie Chodora. No, anya ti irason mo, ah? Ayaw na niya. Ay po, kasla di ka agpampanunot mo. Ala, ikanak nga rod iti supot. Bakit? Isupot ka. Ta ibalang kung to na mapanak iti bangkag. Agawa ama. Ay apo, ibirbirok mo mo ti pakaisagsagmakan. Pasensyakan Nalipatan nga rod. Malalalala. Agawa am ti mang isupot. Ta mga normor ni Maribeti kat makita na. Isaram tiri daw norumwar ka anak ko. Apay nanang, maturog kayo pa'y? Wen, ituloy ko ti maturog. Ta napuyatan anak buy-buya idirabi ay. Sige, masapak mo tarumwar ita. Sigurado nga ado ti masapa customer ita. Malaala, aganadnad ka anak ko. Aywan gayam, di yu liplipatan tinaysampay nga ulas ang mga numasapa man ng titudo na. Wen, siya akong ti makaamaw. Agsagana kakit day no masapa ka. Tay supay ti mailako manatang. Maturog laang iti may nga oras. Mapanak matlaang iti ayan ti kumarek intun madamdama. Naimbaga bigat mo, Auntie Chodora. Kastamot ken ka anseng. Nay, adan samot lakad yuwan tay. Talaga nga adra. Mapanak iti ayan ti kumarek. Ay, kasta ka day? Wine. Anyang oras ti panagawid yung ayan tay? Ay, jak masiguradaw. Hanggang magawid akmot laang adagaws. Amangan nga no agtudaw. Apay nasa ludsud mo nakaw. Ay, awa mo kidi antay. Sige, mapan kayo nga rodan. Tama nga numataktak kayo pay. Ni Auntie Chodora ka ni, di limabas. Bakit? Wen, isungag paiso. Ano kasta? Awan man ang titao di tabalay da. Perfect timing manain. Tapno makaraman ta iti libre amangga. Sa dino ka no ti papanan niya, Auntie Aya? Iti kanumot ayan ti kumari nalakay. Saan nga ta, nga agawin na dagaws? Nawantiin pagana nga oras. Angam no siyak ti si ka, gundawaya mon lakay. Sige, isaganam nga rod ti sakubag. Di mo ka di makita ta sako iti sangwanam, ah? Ay nawaw, nakasagana ba't kaya man? Talaga na isagana day ta sakaw lakay. In case of emergency. At umatan tinaala ka man ka. Bumaba ako. Tama nga no. Di ka nagsang sagay. Ay nawaw, ni Auntie Chodora ti sumungan. Ay laladay talwam. Kasanuday po yan. Ay kamaw dyanan na. Nakadano na mulangan. Anya ngayon ti aramidag. Ang mga numakita nak. Sapay napuno ti sakubag. Kasano pa yun da ito? Araropa. Tinaga. Luraw! Una yan, nagpailang mo't na itamangga. Si kagayam timang sigsigaw di ti bunga timang gabi. Hagasumanta na puno ta sa kubag mo. Ay, ako Auntie. Ala, bumaba ka di ta itabot lang. Bumaba ka! No di mo kayat nga awaga ni Kapitan. Nagpakada kayo kaday, amangala kayo itimangga. Ha! Isumugayam nga ininot ama ibaw tatak
tatakawin nyo mo gayam. Italang mo, tantay. Hanya nga italaang. Kitaam ket napon no tasako bagmaw. Naimbag kumamot no ipakadayaw. Ay nawaw! Anya di ba paspasamak dito? Ha! Bagbagaam tasawam nga agtatakaw! Sika, Anseng! Agtatakaw? Aday taniyaw. Aday ti sangawm ti ebidensya. Ho? Day talamangga ti imimot yaw, ante. Kada kami pa'y ti imot ita. Da kayo lang aroden ti saan nagpakaada. Ala, ibati mo day tamangga si Kaplurang. Nakaalsam tumulaan. Iso pa imot yu tamanggayo nakaalalsam. Na imas latamot ti Indian Mango da Mari Patricia Aha! Imot gayam Ha! Agkikita tayaw ijay barangay hall! No apay ngamin, adi ka bimaba at tagos lakay. Jak mo't impagarop nga agsubli adagos da dya abakag. Ay, kasano nga ro din dayta? Ang mga no ag-report nga agpaiso ijay barangay hall. Ag-report pa lang kat nakaalalsam mo ti manggada. Mas daawa ka Nagsasao da dya, bakit kunamlan na imas ti manggana mo? Nag-report iti barangay hall. Sangun ta bakit? Anya nga iti ibagata. Ikat ibagata ati pudnaw. Ibagata anaalsam lang ni manggada. Tapno amumot ni kapitan. Anya? Iso siguro anaalsam ata. Imot ti aking bagay. Dayta ti ebidensya, kapitan. Dayta ti ebidensya nga agtatakaw dagita nga agasawa. Agasam man dayta. Ay, huwin nga rod, kapitan. Saan ko kuman ida nga ireklamaw? Ang nakatangtangsit damay. Imbes a dumawat da iti pamakawan, nagadupay laang mo't nga ibagbagada. Isaw at tapno agnakam da, idarom kulaangan ida. Anyat ibagbagada ya. Agasam, imot ko kano ti mangga iti arubayan may, kay nakaalalsam kano mo laang. Ay nawaw. No sino pa'y tinakabasol, iso pa'y tinaturad amang ibagay ti kasta. Dayta nga rod kay, kapitan. Ha! Nas ka na maikan iti leksyon dagita nga agasawa, tapno agnakam da. No kasta nga ron. Agsasarita tayo to, dyan barangay hall. Aywan, kapitan. Kapilitan na kasta. Total natangsit damay. Makita man ita no agtangsit-tangsit da pa'y lang. Oh, sige, Chodora. I-schedule tayo nga ron, tipan nakatungtungyo, dyan barangay hall. Anyat na pasamak nanang. Nadamag ko nga imay kano ni kapitan dito'y balay. Imay tain pakitakin ko na ti inaramid dayjay a floraw. Isuda mo gaya mga agasawa ti agtatakaw iti bunga ti mangga iti arubayan tayaw. Anya? Wine, aday tanay ti ebidensya. Kanunungan pa'y di bakit na ti kasta nga ramid nan. Awan nagtumaan da. Anyat inbaga ni Mari ansingken kaya nanang. Imimot ko kanaw ti bunga ti mangga tayaw. Kay nakaalalsum kanumo laang. Ay nawaw. Nagturad damat amang ibagay ti kasta. Ipaggarup da siguro nga agbuto nga kadakwada. Ha! Di tada nagkamalay. No di mawat da kuma iti pamakawan itay. Saan ko kumaidan nga ipabarangay ang tangay natangsit da. Deserve da ti maipabarangay. Ay lakay, anya ngayon ti aramidon ta. Talaga nga iti barangay hall mo ti pagsasaritaan tayon. Nakita ka nagturong ni kapitan di ta balay daan ti Chodora itay rimwar ka. No dumawat tayo ti pamakawan ka na kwada. Mapakawan na tangata. Ay, diyak lang masigurado alakay. Madanagan bakit? Amang ano pagmultaan na ta. Ay, sapay awan kwartata.
Nakaungat ka no, di ba takas di ti panagsasautak ko na? Yung pagarup ko nga may nga agbuteng nukas jay ti isawang ko ang nagbiddutak lakay. Adadakit din ang nakaungat. Anseng, anak kaw. Ay nawaw, ang boses ni Nanang Dayjay. Mapan mo man kitaan. Amangan mo't no nadamag na, anay pa barangay ta, isungay may. Oh, nagpartak mo to na nagwaras no bilang mantapudnaw nga amo ni Nanang. Di mo impapakaam mo nga umay kayo agpasyar, Nanang. Adnyat inararami diyo aya. Kwan, Nanang. Pudno ka day tinadamag ko at tinakawan yu ti karubayaw. Da kayo pa'y kano tinalastog nga agsasao. Ay, kwan nga min, Nanang. Kasto da dyan. Awan mo ti uray maysa kada kayo anak kapanunot adakas ti agtakaw. Nakaalalsam matlaan kun kunayo pa'y kano iti asawam. Kwan nga min, Nanang. Anya kwa. Ay, jay, kwan, Nanang. Nakababain kayo. Anya nga ita. Para laang iti mangga may pabarangay kayon. Antay, tinola amanaw para kada kayo. Ay, pasensya kan. Ngamja kawatan dayta amasida. Nay, apay mo ngay Ante Chudora. Adi kay adanag, tawan sa bidong na daytoy antay. Uray pay, amag nga ginsisingpit ka lang. Taumadan din ti schedule tayaw ngagsasarita ije barangay hall. Kwa, antay. Talaga ka day, di na kamin mapakawan, antay. Nalipatam samay dagitin sawsawang mau. Sika, anseng. Ay, kwa. Pasensya kayon, antay. Kamaliming agasawa day jay. Kasapay la kumaata, mapakawanda kami. Ije barangay holangan, ti pagsasaritaan tayaw. Ang Auntie Chudora. Ha! Nakapagdesisyon kami kan ni Betty. Kat sana ngagbaliw dayta. Asino day dyan, nana? Yan, Seng. Ay nawaw. Anya timay na imbaga. Mangtid ko maititinola ang amtsak inawat. Ha? Tinola. Suhulyo siguro, tapno di yun ituloy ti agpabarangay, Nanang. Ha? Sigurado dayta anak ko. Angam. Urayan niya pa'y tiit itid na. Sana ngagpalaw ti kapanunutak. Ituloy ko ti agreklamaw. Tapno di da aramidin iti sabalay ti kas iti inaramid da. Ay, wala, Nanang. Nang runa kat isuda pa'y lang tinalastog nga agsasao. Makapasair ti panagsasauday di napalabas alawas kay. Makita no ayan ti pagpatinggaan ti kinalastog da. Ha, soron kon. Ay nawaw. Insublim ta tinola. Kunak man no padigwam ti kaarubayaw. Kumaa, Nanang. Ngam. Ngam di da mo kayat, Nanang. Di da kayat ngawatin. Nalabit nga gingga ita. Maday tirik nada kada kayo nga agasawa. Ay, manjak amaw niya ti aramidok, Nanang. Ay katnoan niya ti desisyon da. Awaten niyo No desidido da amang ipabarangay kada kayaw. Ano sa niyaw? Anya ngay piman ka basol yung mait. Uwin Nanang. Ay na po, nakababain kan kapitan. Kan kadagiti kagawad na. Nakababain nga agpaysaw. Ngam awam mo dado maapabasulan niyaw no di ti bagiyo matlaang. Nanang. No di yo kumainaramid, di awan ko matikas to ya parikot yo. Iso agong gunayo Ay, agbababawi ako, Nanang. Oho, agbabawi nga. Amo maya ti agbabawi. Ni Nanang mo't. No kumatadimawat kayo laangan, uno impakada yaw nga gala kayaw, di mayat kuma. Wanan. Kamalimin ka ni Floro, Nanang. Ay talaga kang maliyo dayta. Agbabawi kayaw, ngam naladawan ti amin. No maminsan nga men, di ka agisawsawang itidakas.
Imbis nga agpasensya ka, saan magtasika pa'y tinatangsit? Anya nga ita, idarum da kayo lang around. Agnakam kamot nga ta itan anseng. Ay, nawaw! Di ka mangibalikas iti dakas tapno saan amasair tirik na ti padam a tao. Dumawat kakit di ti pamakawan no ammum nga adda basol mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, nawaw. Anya day tararamida, Mary, anak ko. Dalusak ti bodega nang. Apay nga raw, ngayon war mo dagiti na ikarto na papapail kan badbadaw. Ibasurak dagitan nanang. Ibasura tayon, tapno mausar tayo ti bodega. Anya? Ah, apay ayan nanang. Iti anya makagapaw nga ibasuram. Daanan dagita nanang. Saanan ang mausar? Nagbuot to pa yung tidaduma. Ay sana mabalay nga ibasuram. Wano po uram dagita. Jak itulaw, Mary. Ay nawaw. Amumay, tamano atawinaan nga iduldulin ko dagita. Amuman na patug dagita kanyak. Mapamuki din puran. Ay, sublim dagita akartaon. Ang nanang, awanan sirbi dagitoy. Di ko na ma. Agam no siya, napatag dagita. Iso nga sublim dagita, Mary. Isublim no kurak, isublim. Uy, Mary, ada ka mat. Maki-standby man kan kamari. Ay, kunak man no dalusam ti bodega yo, Mare. Kumaa, ngamsaan kun nga intuloy mari. Apay mo, Mare? Madini nanang amay basura dagiti koleksyon na mari. Ay, gamit yung sapay mo, edi elementary yata yung tidaduma, Mare. Aywan mari. Papel, sapatos, bado, ken bagmi, idi ubing kami pailaang tilinaon day dya a bodega. Ay, kasta siguro at talaga dagiti babakit, Mare. Mahilig da amang iduldulin iti gamit. Kasta mo lang ni nanang ko, Oray na perde a sapatos, idulin na lata. Dahita siguro, tay kun kunada a sentimental value, Mare. Wen ang ay na, nakarugrugi takitaan. Awan matan sirbi na gijay, ngam ukupan nakit din. Imbis mausar ti bodega, saanan tanap-nap nung iti basura. Ay, una yun aya. Umay ka nun ni Manong Jonas inton bigat nanang. Anya ti umay na ibaga. Diyak mo nanang. Kailiw na kayo siguro Ay, nawaw. Ay, kailiw na. Wano, adala ang timasapul na. Ay nawaw. Negatibo man nga minan adagos ti adda dita panunot yun nanang. Kabisada ti ugali day jaya kabsat mau. Imbis maragsakan kayo kumataumay ni Manong Jonas dito'y balay. Kasanaw, no maikot apaan nagtumanain. Awan mo't siguro ti makagapo tapno aramidan na ti kasta, nanang. Ay, di mo man kanunungan ti aramid jaya kabsat mau si Kameray.
Nalipatam ka day, tinaramid na iti na minsan nagawid dito'y balay. Kasta una iti ungot na kanya. Iso nga ibagam, tauray saanin nga umay, no umay na tumula ang ungtan. Ha? At dagsapsapol iti balay nga abangan na, Mary ading ka. Dayta ka diti umay mo ibaga manong. Uy, nalagip ko nga da bodega tayo. Mabalin mo adalusan na dyan. Tayo supay ipaabang yaw kaninanang. Ado mo tinay karton papel, bado, kas kada kumkumpor mi dita manong. Apay nga minadiyo po oran. No saan mo't lamaos usar, ibasura yukit din, tapno saan pasalsali. Ninanang man ti kasarita manong. Jakla kayat yagsasao. May samot nga ninanang. Uray na perdi agamit, kayat nang iduldulin. Adda sentimental value dagijay agamit ken kwa na manong. Isu siguro nga aging gaita ket di na kayat apuuran wenno ibasura tayo. Unangam sayang mati oportunidad. Imbes sa pagkwartaan tayo na ita bodega. Ay ket kasaritam ani nanang. Bareng itulok na ti bodega manong. Imbagam ka di kanina nga irwar mo dagita karton manong. Amuna ka di? Di mo latan ibagbaga. Ay nawaw. Amangan no day tantupay ti pakaupayan na. Anya mo tanda kita koleksyon ni nanang. Agraman na perdi a sapatos kas kada agbubuot alupot. Kaya't nang iduldulin. Gagangay siguro iti bumakit manong. Sana mo tamabalin at tila ang kayat ni nanang ti matungtungpal. Sayang mo't ti maurnong ako maakwarta no may paabang ti bodega. Kita amkit day, no adda umanayan dagita akarton iti kusina, ta iyakar mo langan ijay. Awan ti may pakitak no bilang man ta saludsudan ni nanang. Siyak ti makaammo ang makisarita ka ni nanang ading ko. Kita di mo manan ungungtan. Ipalawag mo ana sayat ken kuana tapno maawatan na manong. Ay nawaw. Dinalo sa bagayam ti bodega, Jonas, sa nakaw. Wala ta may paabang nanang. Sayang may. Ayan nga, dagiti koleksyon ko. Aday ti kusina tidaduma. Tidaduma impuor kon. Anya? Impo or mau kunam? Wala nang. Isupaya may warwara dita no sana mapuuran. Amo yumay, tanapatagdagi jay kanyak. Apaya pinuuran yaw. Di kay makaaw-awat mo't nanang. Awan nga rod pa kay dulinan na. Masapula madalusan ti bodega, ta isupay ti maurnong nga abang. Isupay agastusin niyaw. Ay nawaw. Ay, saan? Ha? Saan na mabalay? Isubliyaw ti koleksyon kaw. Inong tamsamot ni nanang itay awanak manong. Talagang inungtak. Ay nawaw. Imbagak mo't adi mo ungungtan. Apay, ag dram-drama man ang radya bakag. San mo't nga rod ang makasarita na sayaat. Amangan kunak no gimura. Anya ko mati gumuraan na, kat puno mati imbagak. Diyak mo manong. Sika man ti makisarita ken kuana. Di na matsungbatan no kasta nga da ibagak. Bay-bay am ni nanang. Agin man ang radya. Mare, nakitak mo't at dinalusan ni Manong mau ti bodega yaw. Pinuuran na paikit di tidaduma koleksyon ni nanang Ay nawaw. Apay mo't piman. Kastamat ni manong. No anya tinapanunot na, isumat ti aramidan na. Ala, naimbag ano sana sa pulin jay bakit? Sapsapulan na nga rod mare. Isupaikit din tinakaupayan na. Di matan sumungbat no kas nakasarsarita. Ala, ni Manong mo nga may numaminsan mare. Sa bali mo ti ugali na. Day nga rod mare. Di na mo't pinanunot ti marik na ni nanang no aramidan na ti kasjay. Sa apay no agsa sa uday jay kakas lang makaungot akanayon mare. Ay talaga mare. Hot-tempered day jay ama ko na. Ada ako nanang. Ada inyawid ko alugaw para kada kayo. Nanang? Nanang? Ay nawaw. Di matan sumumbat. Sino ti sapsapulang, Mary? Ni nanang. Sa dino ti ayan na. Kita mi ti silid Diyak mo't nakita arimwar. Ay nawaw.
Di mo nakita arimwar, manong? Uy, amangan ko na iturog naman ang lita. Awan nga ro dita silid na. Kasano nga awan kat jakmat nakita arimwar? Ay nawaw, amangan mo't no gimura ni nanang iti naramid mo. Anya ko mangay, ti gumuraan na, kat pagsayaatan mo tinaramid ko. Kasano no gimura kat nagtalawan. Amom nga rod no sa dino ti pangsapsapulan tayo. Sikan tumat manong, napan mo pinuuran ti daduma koleksyon na. Amangan no limabas ni nanang iti paraangan yaw, Mari Elang. Ala, awan mo't mare. Diyak mo nakit-kita. Apay, awan iti balayo? Awan nga rod, Mari. Rimwar asana nagpakpakada. Ay, saus, daytan mare. Amangan no naupay mo tin iti inaramid ni manong mo. Day tamat laang ti atap ko, Mari. Bakit nga minin ni nanang yo? Iso sensitibo mo tin. Di min amo no sa dino ti pangsapsapulan mikan kwa na, Mari. Ala mare, padasan nyo ati agsaludsod iti daduma akalugaran tayo. Amangan no adda iti uray may sa kadakwada nakakita ken ni nanang yaw. Sige, tatumulong ak tumot lang, mare. Agsaludsudak met kadagiti gagayem ko. I-text ko, no adda mo ti maalak nga impormasyon kadakwada. Anya ti masapul mo, mere nakaong. Amangan ko nak no nakita yun ni nanang, tata. Amangan no limabas iti paraangan niyo. Saan may? Sa dino tinapanan na ay Atapan mi ang nagtalaw ti inami, tata. Ay nawaw. Itanda aga pa o nga agtalaw. Amangan no naupay iti panagsasao ni Manong Jonas kenkwana. Pinuuran pa'y ngamin ni Manong ti iduldulin na agamit mi iti bodega. Anya? Apay nga may napinuoran na. Tapno saan ka no amay wara-wara, tata. Ay, iso matlagayam Amangan no na upayon ti inayaw kat nagtalaw ngagpaysaw. Rabiin, ngam awan mo't nga agawid ni nanang. Basol mo daytoy, Manong. Diyak matimpagarop ang maupay ni narang ading kaw. Intun sumaruno ngamin, di mo unay ti agungat ka ni nanang. Nang runa no may papan kadagiti koleksyon na. Tauray abubot dagita, napataglat takin kwa na. Day, tatimindot ko. Ita, agparikot talang aron. Tadi tamad ammo no sa dino ti pangsapulan ta kaninanang. Anya nga tanumapan ka ag-report ti barangay hall. I-report mo ang missing ni nanang. Awan pa yung 24 hours. Hala, sapay lang ko ta malawlawagan ti panulot ni nanang kat agawi daw. Talagang awan nakit kita yaw, tatabilaw. Ay, inuada man nakita. Imbagak ko man ay ti kabsat mo. May sangal dawan ti napalabas sipod nagtalaw. Ay, ikararag taylatan. Nga adday tinasaya at akasasaad ti inayaw. Una tata. Inong tamsamot ka nung amin, iswa nagtalaw. Una tata. Aklo nag-anak kaungetak kininanang. Kasano? Uray na perde kan agbubuot kat iduldulin na pailang. Imbagam ako may tinasaya at anak kaong. No inong tam, sigurado anasaktan tirik na. Anya ngay ngarod kat nalpasan tata. Uri agbabawi ak, napasaktanan tirik na ni nanang. Abumon, tiaramidam iti sumarunaw. Talaga akasta, dagiti nataengan. Sensitibo daan. Nakitam ti bunga ti inaramid mo, Manong. Awanan, di tayo mabiru ka nun ni nanang. Sa pala kumaa, ta adda kumari na anapanan na. No awan ngay, sikan tumat ngamin. Agpatangkan ka. Inbagak mo tadi mo ungungtan ni nanang. Wen, aklo na kabasol ko. Saan tayo mo to na may subli kinalpasan? Kita ama, tamangan no po uram tanabat-bati ang koleksyon ni nanang. Saanan? Ore, agbuot dita. Dita yun pakibiyangan, tapno awan may bagbaga ni nanang. Saan siguro adi maggal ti isyo no impalawag mo anasaya at ti amin ka ni nanang. Saanan na maulit dahi jay? Awanon,
Saan tayo nga amo no sa dino tinapanan na? Ay kat sa pulan tayo Awan mo't sa bali papanan na. Sigurado nga dalang dito ni nanang. Wano amangan no aday ti balay na iti kukumari na. Agrubot ka nga rodan, tayo ta sa pulin ni nanang manong. Nakaumay kayo magtatabilaw. Anda ka no nakakita ka ni nanang yaw. Iti ayan ti kumari na di takabangibang ang barangay. Ay, magyamanak Diyos ko. Amuyo ka din o sino ako kumari na, tata? Ay, daita ti jak na salon-salon. Isurok lang ti balay ti nakaibaga kanyak. Tada kayon ti mapan makisarita kadakwada. Wen man tata, ket agyaman ako na ya. Kasta una yan ti danag mi iti inami. Ito na sumarunaw, di mo kami ung-ungkan. No, adda kayat mo nga ibagakin ko na. Ipakaawat mo ang asayaat. Di ka agung unget. Iti kasta, sana masaktan tirik nana. Wen tata, aklo nagmita basol ko. Sumarot nga agbababawi ak. Mala, sumurot ka kanyak ta mapantay ti balay ti kumari na. Wen tata. Nay, anya ti hararamidin nyo ditoy. Manungal daw sinapsapol da ka nanang. Ay nawaw. Dakon kaya ti agawid. Tituyak lang ay. Iti anya kumama kagapo kat adamat balay tayo. Amangan no pagpupudutan dakmanan ni manong mo. No agawid dak. Iswa dituyak kaon. Saan, nanang? Siyak ti makisarita ka ni manong. Ibagak adi na kayo ungungtan. Oh, awan latamu kon dita. Pinuran ng tupay dagiti koleksyon ka. Tagbubuot da ka naon. Dinala mo nga ikan mo titipatag dagiti bambanag na patag kanya. Pasensyaan yun ni manong, nanang. Aklunan na mo ta kamalina dayjay. Iso nga agawid tayo, nanang. Sika man ti makisarita ka ni nanang, manong. Talaga ka ni, adi na kayat ti sumurot. Mabutengken ka. Ang mga nuong tamto ka numanan. Nasakit pa ilaang tinakam na ta pinuuram ti koleksyon na. Kasano nga rodan na ita? Saan mo ta mabalin, adi to'y ti pagnaadan na? Isumad ti kayat na. Saan mo ta mabalin nga iguyod tayo nga agawid? Isupay man na napagsakit ang tinakam na. Ay, nayin ayat ti bumakit. Ingkayaywan manong. Basol mo ta pinuuram mat nga dagiti kagawa na bodega. Ay nawa ho, nayin ni nanang. Ala, ingkayaywan tapno mayawid tan ni nanang. Nanang, pangasit agawid tayo. Diyak kaya. Awan pagdanagan niyo, saan kayon nga ungtan? Nagkamali aklaan nga talaga. Kasano nga ron mo dagiti koleksyon ka a pinuuram? Diya kon may subli ti pinuurak, hanggang ikarek. Saan ko apuuran tinapat bati, nanang? Isa pangasiyo, agawid tayo. Saan? Diyak kaya ti agawid. Da kayo lang ang ti agawid no kaya ayaw. Saan kami nga agawid? Aging ga di kay agawid, nanang. Amaw nga umay naklaang sukunay. Tapno adamanin ong tamid di balay. Ay, saan, nanang? No agawid kayo, ikarik asaan kayo nga ungtan. Saan lang nga na ita? Isublik ti koleksyon nyo iti bodega. Jakon pakibiyangan. Agpaisaw? Una nang, promise. No agawid kayo, tulungan kayo pa amang dalos iti koleksyon nyo nga agbubuot. Alang araw, agawid tayaon, anak ko. Ay, nawaw! No adda pagsayaatan akayat tayo, ibaga tayo anasayaat. Lawlawaan tayo ti panakaawat tayo, tapno saan ang mapasakitan tirik na dagiti dadakkel tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite.
Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Matuloy ka kading agpabagyo ton bigat, Tasya, bakit? Wan lakay. Kasapulan ata na ibuson ti ingredients ti halo-halo alakok. Agraman street foods. Apaya na sa ludsud mo. Ada ka di pagatang mo lakay. Agpagatang ako may ti abono. Anya pay. Abono, kan bagas laeng. O sige. Ipalagip mo inton bigat ang mga numalipatak. Adamot siguro pang ipakumbuyan ni Jay. Ada, bakit? Mabalin mo ti makisarita kadagiti aglaklako ijay. Ipatulod mo iti paradaan, tapno di ka mabannog amang bagkat. Asino aya takachat-chat mo, susi anak ko. Madlawa masuron ka launay. Tinagordera kiti sapatos nanang. Ay nawaw, apay ka naw. Nagado ti chat kan awag na. Mapan ko kano alaan ti order ko. Tana i-drop na kano ije bagyo. Apay nga minanagorder ka. Kit-awan ka mo ije bagyaw. In pagakmat ken kuana nga alaag to iti dropping area ng ibatyan na. No mapanak to ije bagyo ang sanmot nga ro na makauawat ti loko nanang. Makisarita ka lata kumana na saya at baring maawatan na ka. Hamangan ko nak no adam amuyo akaaruba tayo ang nagpabagyo nang. Ta ipapick up ko pailaan ko mati order ko. Di ko marimta siya ngay. Nagpabagyo sa mo day jay. Nasapa mo alimabas itay agsapa. Allah, agyaman na kasi nung batam ti awag ko, Marita siya. Anya ti masapol mo, Mare? Mare, ayan mo ka dita. Adak dito'y bagyo, Mare. Apay ka di? Allah, da ko mati favor ko, Mare. Anya day ta, Mare? Mabalin ka di, nga i-pick up mo pailaang ti order ko, Mare. Order mo? Wan, Mare. Ada nga min ti order ko iti Facebook. In-drop da ka no, di tabagyo. No, mabalin ko, Mamare, kasi kapay laang ati mapan mangala. Adan samot mabayadan, Mare. Sapay inggatang kun iti ingredients ti kakaisuna kwarta. 550 laang mo't, Mare. Di ka di madanagan, bayadak tumot laang ditoy. O sige, isend mo nga rod no sa dino ti pangalaak. Siyak ti mang back up, ngam bayadam tumot lang inton malam Uwan, Mare. Urayam, ta isend ko ti picture ti pangalaam, wan. Di mo liplipatan, Mare. Di mo luklukatan ta nakasupot iti nangisit di talakay. Anya da ito aya? Rubber shoes lakay. Ay nawaw, an-anwam ti rubber shoes. Sipod nagkalay sa ta, jak pa'y mo't nakita nag-rubber shoes ka, bakit? Order ni Mari Susi dayta. Inpa-pick up na laang kanyak. 550 ti binakapak dita. Ay nawaw, at dapay gayang binakapam. Uwan lakay. Bayadan na matlaang ka no. I-text ko inton madamdama, taumay na alaan dito'y balay. Adakon pa kay. Pasensyakan, narabya ka na gawin. Nagsarita kami pa ngamin kanya Uncle Pidol. Okay lang lakay. Ni, apaya kas tatilangam. Madlaw agsasadot ka. Adda ka di parikot? Kasanumat nga min lakay. Di mat agreply ni Mari Susi. Ay nawaw. No kasta, di na pa inala ti order na. San pa'y nga rod lakay? Di mo inawagan. Jack up mo. No talaga adi na nakita ti chat ko.
Wano di na lang kayat ti ag-reply. Naka-online mo't. No saan nga reply? Itulod mo ti order na ijibalay da, tapno saan na makapagrason. Si kamat ti lumabas, Mari Susi. Na impaglaangan ta nakita ka. Saanan ama sapol ama panak ijabalayo. Ay, nawaw. Nakita nakpailaang mo. Dumagas ka pa'y atag kapita pa'y Mare. Pagsaritaan tamatlaang ti order mo nga impapick up mo kanyak. Nalipatam samat tanday jay. Ah, ay, kwa, Mare. Di ko nam kanyak at alaang matlaang nga dagos, Mare. 550 ti binakapak iti order mo. Ala, pasensya kan, Mare. Diya kung alaang daytang order ko. Ay nawaw. Order mo day Mare. Iti anya makagapo di mo alaan. Ay, naabak ngamin iti scatter ti ibayad ko kumakin ka, Mare. Anya? Ay, isublim laangan iti nangalaam. Ta, i-cancel ko daytang order ko, Mare. Ay, di ka agar-aramid, Mare. Ijay bagyo pa, iti nangalak, iti dayta. Malala, panawan kan, Mare Wine. Agdardarasak ngamin. Si kamot tun ati makaamo mang subli dita. Ay nawaw. Agsubli ka dito'y, Mare. Alaam ti order mo. Ay na, makapasar ti kastang aramidan day dya susi. Anya timbaga na aya. Di na pa imbatin na ti order nang impapick up nakin ka. Isublik ka no ti order na iti nangalaak. Tanaabak ka no iti scatter ti pagbayad na kuma. Ay nabaw. Agplay ti kakit din na mapanbang isubli iji bagyaw. Ay, day tangarod lakay. Inikan nakit di ti pagparikotak. No amok lang nga kasta ti aramidan na. Diyak kumain ala day tanga order. Sapay dakkel ti saka ni Mari Susi. Wen nga rod, ananuak nga day ta sapatos. Saan mat mabalin nga usarak? Pinadas mo kumaati na paniji balay da. Kasanuno talaga di na kayat nga alaan. Kasaritam dagiti dadakkel na. Order na dayta. Rumbang laang nga alaan na. Day, sika magayam tag tuk-tuk-tuk ta siya. Inyag ko to'y order ni Mari Susi, auntie. Hey, awan di Susi dito'y balay. Ada na panan na. Da kayo ti kayat ko ang makasarita, auntie. Masyad ka mawatan. Kinasarita kong ti anak yo, kat di na kayat nga alaan to'y order na. Tanaabak ka no iti scatter ti bayad na kuma. Anya! Parikot ko pa ikit din, auntie. Jakmat ngamin mausar da ito'y sapatos tadakkel mat. 550 ti binakapak. Ay, tay tagayam ti order na iti Facebook nga ibagbagana. Iti anya ang makagapawa di na nalaan. Ay, mutuyan, tasyak pala ang ti magbayad. Nakababain ka. Agyaman naklaunay, auntie. Ay, awan anyaman na. At sumrag ka pa'y taala ang ti bayad ti order ni Susay. Anya day amir na bakay. Order ni Susay. Makapasurun matyar aramidan da dya tao. Order nga order. Intong kwan di nalaan. Siyak man timang bayad. Ay nawaw. Apay nga minabinayadam. Ay kakapilitan at nakababain mat ka ni Tasha lakay. Ni Tasha piman tinangala ija bagyaw. Binakapan na pay. Pinick up na pa'y gayang piman ni Jibagyaw. Ay day tanga road lakay. Ikan na iti parikot ti tao anang tulong kenkwana. Kasaritam tao ti anak ta. Ungtam ngamin atap no saan nga groam. Wen lakay. Kasta ti arabidag. Kumusta ngay bakit? Anya timbaga da ante? Binayadan ni Auntie Mirna ti order ni Mari Susi. Naimbak ko nam ata na siyan kanya. O di mayatan. Awanan ti parikot mo. Awanan lakay. Intun sumaruno. Nadamanan ipapick up ti kumarem. Di mo alanan. Awan wayak kunamlatan kan kwa na. Talaga saanan lakay. Makapatroma matikas dyan nga inaramid na. Dinak lang arudan tinangdanan ang napannangala iti order na. Parikot pa iti ipaay na kanyak. Dagiti dadakkel na ti kaasi iti kastangar aramidan na. Nakunampay, bakit? Bakitin nga mangnam na papailangan ka nagiti dadakkel na. No saanak ngagbidot. Order naman ang ti binayadan niya Auntie Mirna, di napal na alawas.
nasaya at may tanagawid kan. Apay ka di, nanang. Inyag ni kumarim ta siya ti order mo. Ha? Ay nawaw, di ka man naging didiam mo dita. Dahil ta ti order mo ngayon pa-pick up mo iti kumarim. Apay nga inalayo pa lang, nanang. Apay kumasaan kat order mo mapiman dayta. Ti imbagak ka ni Maritasya, isubli na dayta. Ta saan ko nga rodin nga alaen? Di ka man agar-aramid. At da 550 abayadam kanyak. Nanang mo't, singiron na pa'y laong mo't. Wala ta order mo mga dayta. Sana mabalin na siyak akadayaw ti magbaybayad ka nagiti order mo. Saan ka matin nga ubeng? Again o order ka nga mawang magayam ibayad mo. Dakkel tinagbaliwan ni nanang, tatang. Anya adakkel tinagbaliwan mat nga ibagbagam dita. Kasano? Singiron na kit din ti 550 nga inbayad na iti order ko. Ay nawaw, talaga asingiron na nakabalamutan ti agtrabaho. Imbes nga igatang ni nanang mo iti vitamins wano gatas na, ibayad na kiday ni ti order mo. Kasla sandak mo't nga anak iti kasjengar aramidon da. Sana kasta, di kayat milaan ka nanang mo kat agbalin ka responsible. Laglagi pa, 30 amon, saan kan nga ubing abasit? Hey, agpada kayo ka ni nanang. No kasta ti kapanunutam, awan na. Si kantaw ti kakaasay no matay kamay kanin nanang mau. Apay akas ta ti panangisem mo kanyak, Tasya. Apay, dakas ka di ti umisem kan kamare. Naragsak kan iti naramid mo. Awan ti amok abasol ko kan kamare. Amum ka di, asika ti makagapong. No apay ang nakaungot ni nanang kanyak. Apay asyak ti pabasulam mare. Inbagak mo't ngamin ken kamare nga isublim day jay nga order no sa dinuman tinangalaam. Angam anya tinaramid mo, intulod mo kit din iji balay. Ay nawaw, adayo ti bagyo mare. Makapasurun ka mo't. Ay na mare, no ammom ti agorder, ammom kumamat ti agbayad. Di ka ngamin agin u-order dita no awan matnam na maam nga ibayad mo. Saan mo't ta na malmalpas ta issue yung kan susi? Bakit? Saan mat ngamin nga agtal na? Siyak paikit din ti pabasulan na. Ay nawaw, anya ka no ti basol mo? Basol ko kano no apay nga inungtan ni nanang na. Anya? Pati dahi ta abanag, ipabasol na ken ka. Katuan, Inuubing mo't ti kasta akapanunutan da dya tao. Anya ti ibaga Amerikaw. Bagbagan niya man ni Susi, Uncle. Apay, anya banan ti kalukwan nga inaramin da dya asusay. Di naman sardengan ni bakit kaw. Ima iji balay di na minsan. Kat napan na inapan ni bakit kaw. Anya, Dahil tatipod no, Uncle. Isu lang arudan ti tinulungan ni bakit ko. Isu pa'y ti kas di ti ugal niyan na. mala, di ka madanakan rikaw. Kasaritak tumanan ni Susay. Pasensya kayaw nga kasawa. Sakit ti ulo ti ipapaay na niya Susay. Gapulang iti dayta sa pataws. Susay, sardi nga maon ti kumarem. Sana na kami kananang mau ti ibabain mau. Ay nawaw, apay, nagipulong damanan ka na kayo, tatang. Pansabat ti birbiro ka. Ay kali isuda mo, ti kanunungan nyo. Hindi nagpatulong ka kanita siya tapno ma-pick up ti order mo iji bagyo. Tinulungan na ka. Ita, parikot mo ti ipapaay mo kadakwada. Libre lang arudan ti panang tulong na ken ka. Nagado pala sa aom. Nagado at drama da dya tao. Sika tinangirugi iti isyaw anak kao. Agkid daw kakit na iti pamakawan iti kumarem. Tapno andaman mo talnay ti biyag tayaw. Ka edi pa'y mo natal na tibiyag tayo, tatang. Uwain, sika lang ti mangirog-rog iti apa. Sika ti mangar aramen iti pagparikutan tayaw. Lusak ti sika, agkid daw kay ti pamakawan ti kumarem.
Laglagi pa, nga hindi si katag kasapulan kat sinadaan at imulong kan ka. Wunan, basol ko. Agin o-order kan tumat nga main. Marita siya. Sorry. Oh, italaang anang nagkukan ka dayta ah. Siya tinagkamali, Mare. Sapay la kumata, mapakawan na. Napakawan kan mare. Ngam pangaasim ko maata sardengan na kon. Di na apapaan, pangaasim laeng. Uwin, Mare, promise. Saan ko nagulwon ti biyagyaw? Saan ko nga ulitin ti naramid ko idi kalabas? Nasayat met no kasta. Kaya't kumutlaeng nga alaen day ti agundaway, Mare. Tapno agyaman iti tulong mo ide. Agyaman nakta, pinick up mo ti order ko. Tanuawan ka, amangan no na iposak mo ten iti Facebook, bogus buyer. Kasta ko maakanayon, mare, tapno maliklikan ti apa. Ay, nawaw! No tinulungan da ka, apresyarem titulong da. Laglagi pam asaan nga amin kat siradaan at tumulong iti tiyempo nga agkasapulan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nay, nagawid ka mo gaya man, Tata Beltran. Kapilisan nga agawid ak, tayo sumot ti kunat ti anak kaw. Ay, ti anak mo ka day ngagtrab-trabaho ijay syudad, Tata? Why? Sakitan naman gayam ti itultulong na kanyak. No na duma, isingir na pa yun no makaungat kanyak. Ay, nawaw. Iti anya ka no makagapu, Tata. Jak manamaw iti anak kaw. Talaga akit di anaimot day jaya. No agsasaw, kaslawan na itulong ko kenkwa na iday. Ay, una yun ti kasta na pasamak kada kayo. Nasaysayat mo't lang ti kastaw. Ngam ti inal daw apagpupudutan nak ti anak kaw. Sa bagay, Tata. Uray simple laeng ti biag, do natal na mayatlat ta. Pudno launay ti kunam, Wanda. Uray agmay may saak lang iti kalapaw kaw. Tinapatag, natal na ti aglawlaw kaw. Nagawid mat gayam ni Tata Beltran di tabalay da mare. Wen, hindi pa'y napalabas alawas, Mare. Asino nga iti kadwa na di takalapaw na. May sana mo lang, Maririta. Ni Nana Suling ngay. Saan nga agawid? Ni Tata Beltran laang mati adda di takalapaw na. Ta isukan no ti pinagawid ti anak na. Inaldaw da ka no pagpupudutan ijay. Ay nawaw. Kaasimot nga rod no kasta mare. Wen nga rod, Mare. Nakakaasi ti adda ka sa saad na ita. Ay, nakapigpig sa man ng titudo kun angin na. Kumustamot nga tan dagiti mula ta anat na tong ija garden, irik lakay. May tangarod ba kay? Madanagan at paikit di. Ay, nawaw. Anya day jay, bubong samot. Tan, dyan na itayab. Ijay, Ay, di mo makita day jay, aya. No sana kang bigdot.
Ang mga nububong mutin ni Tata Beltran dayjay lakay. Kasano ko maamay tayam? Ala, mga nukurang tilansa, wenno saan, ang mga saan naigalo ta na saya at lakay. Ay, awanan mabasa mo tinday jay. Sapay nagpigsa ti tudo naman. Kunak man mo ije syudad, ti pagnanaadan na. Na, pinagtalaw ka numot ti anak na. Iso napilitan nagawid. Na, lakayan di tao. Ay, Taasin mo ta. Una, ay, irwar mo man kit diti kapote. Tama pa mo bisitaan, lakay. Ay, apo, ang mga numatudtudwan mo ni di kalapaw na. Kumusta kayo, Tata Beltran? Lasaya at aklata, Eric. Nakaumay kamay. Timbaw nak ni bagat ko. Nakita na ngamin anay tayab ti bubong yaw. Wala raw. Nakabigpig sa ngamin ti angin na. No kaya't yo, makilinong kayo pa langit di balay. Tapno saan kayo ang mabasa? Sana'y mabalin pa ya paglinungan ti kalapaw ka. Kasi kayo, mate. Di kay madanagan. Awan da kay sa mapasamak kanya. Sumurot kayo kit di kanyak tata. Welcome kayo di balay. Sana'y ituyak langay. Sumardeng tumot laeng titudo na. Ayan ngay ni Tata Beltran, lakay. Di naman kayak ti sumurot bakit? Ay, nawaw. Kasanon na mabasa ichay. Awan da ka sa mapasama kanyak. Kuna naman. Naimbag kumaan mo sumardeng mo titudo na. Huwag nga ron. Talaga adi na kayak ti sumurot kanyak. Sige, sarong karaktulaan itong sumardeng titudo, lakay. Wala. Tulungan tayo. Tapno matarimaan ti kalapaw na. Tapno sana may tayab ti bubong na. No kasta, talaga bubong ti kalapaw na dyan nakitak na itayam. Huwag bakit? Ay, simut lakay. Ala, unayan ti kastoy napasamak iti kalapaw yu, tata. Awan nga raw nakaw. Naimbag ata si Mardeng mutlaeng ang titudo na. Saan kayo kadi nabasa? Saan ba't kitday? No, apay ngamin adi kay si Murot, idiin baon ko nila kay ko. Awan ata adalatamot bain ka. Ay natata, awan ti daduma amang tulong kada kayo. No dida kami akaaruba yo. Nang runa pa'y kat agmay-may sa kayo dito'y balayo. Ay, ipadas kuntuman ti dumawat iti tulong para kada kayo, tata. Sika no adaan mo mamabalin na paglawatan. Wen tata, dagiti kalugaran tayo mutlaeng Saan damot siguro nga imot, tata? Anya day ta papel nga igam mo, Mari Wanda? Solicitation letter, mare. Ay, nawaw. Solicitation letter para iti anya, Mare. Para kani Tata Beltran, mare. Anyat napasamak kan ko hanaya, Mare. Naitayab ti bubong ti kalapaw na, di nagtudo, mare. Anya? Wen, po. Nagpasyara kiti ayan da itay, kat madlaw daan ti materialis ti kalapaw na. Mano atawan ngamin, nga awan nagnaud ijay, Mare. Ay, kauwen mare. Amangan kit di ko nakno, dati maitulong mumot di ta, mare. Tatulungan tayo jay lakay. Mang tedak, Mare. Dagiti kabagyan na ngay. Nakontak mo ka di, Mare? Saan, mare? Saan mo makontak ti cellphone number da? Amangan no nagsukat dan. No Facebook, nakapsot mo ti signal dito'y lugar tayo. Kanjak amo ti Facebook ti anak na, mare. Dayta nga agpay sutirigat na. Amangan no di daam mo, ti mapaspasamak kan kwa na dito'y. Una, natayo laangan tinamnamaan na makatulong kan kwa na, mare. Dakkel samot ang dinaurnong akwarta para ka ni Tata Beltran, bakit? Wen, panagkunakot umanayon da ito'y maigatang iti materyales. At dapay kit di sobra na Anya ti plano yo kani Kumari Rita? Igatang yo ti materyales, wano cash nga itadyo keng kuana. Panagkunam lakay. May mayat nga ta, no igatang milaangan iti materyales ti daduma. No para kanyak, igatang yon iti materyales ti daduma.
Tapno marugyan mimutan ti mang tarimaan iti kalapaw na. Ti mabati a kwarta, ito diyokan ko na. Tapno adda igatang na iti masapsapol na. Tata, dahito tinabati iti kwartaan na solicit para kada kayo. Ay, agyaman naklaunay awan da. Ay, dakkel ko maday ta, ang ingatang mimot iti materyales ti daduma, tapno matarimaan nun ti kalapaw yo, tata. Agyaman nakmanay. Igatang yo, kadag iti masapsapol yo ti kwartaan na batbati, ah. Wain, wanda. Ah, wen gayam, awan mo't siguro ti papanan nyo intun bigat, aya, tata. Awan matkit day. No, kasta nga ron, kasaritak nila kay ko. Ibagak agrugyandan ti mang tarimaan iti kalapaw yo, tapno malpasen. Dandanin malpas ti kalapaw ni Tata Beltran na, Mare. Naparta ka talaga nila kay mo. Wen amare, ta damot dagiti kaaruba, katulungan na. Dakkel met atulong kan Tata Beltran day ta. Pudno launay, mare. Awanan ti pagdanagan na, no kastang agtudo. Ay, wala. Secured mat siguro ni Jay, Mare. Ay, manungay tinabati akas kan kwa na, Mare. Adamot nasurok at taluribo, mare. Dakkel mat gayam tinakolekta, Mare. Ay, nawaw. Nakolektata kunam amare. Manulang mat tinakolektak, Mare. Wen ang dakkelan na tulong dayjay kan kwa na, mare. Nalpasan ti kalapaw ni Tata Beltran, bakit? Agi na naak mo taninton bigat. Ay ka, awan ti parikot lakay. Agina ka laeng. Siya akong ti mangiwayway itinwang ta. Ken agsibog iti mulmula ta. Agyaman ak, bakit? Ay, wen gayam, nausaryo ka di amin ang materyales ang nagatang lakay? Uwan, bakit? Sakto lang tinagatang ang materyales. Oh, okay nga rod. Naimbaglaang ta saan ang nagkurang? Ti nabati akas, intad mon ka ni Tata? Wen, imbagak nga igatang na iti masapsapol na. Husto tapno adda pangrugyan na. Talaga mo ta nakakaasipi man ti kasasaad na ita. Da kayo mat ti lumabas, Tata. Sa dino tinagapuan niyo. Di ta Tersina. Adala na pan ko ginatang. Ay, nawaw. Sigarilyo mat tain bulsayo, Tata. Ako sumatiliw-liwak Adapay arak, anayon na. agas ti bandog ko. Narigat mo tiyag may sakit. Anya? Dayta tinangigatangan nyo iti kwarta nga intulong da kada kayo, Tata? Sumatiliw-liwak, Rita. Ay, sayang ti kwarta. Ano kastalaang, Tata? Kasano ko maasayang kat inumakmat ti arak. Saan mo't may basura? Imbis nga igatang nyo iti sidaan nyo. Gimatangag iti sardina si Di Kalman. Wen ngam saan ko maabisyo ti papanan ti kwarta na itulong kada kayo. Tapno saan asayang, Tata. Ada ibagaken ka, Mari Wanda. Anya day tamare. Adamat gayang bisyo ni Tata Beltran. Bisyo? Limabas iti paraangan me. Kat arak ken sigarilyo mati awit na. Ay nawaw. Kaano, mare? Iti kalman. Arak tinangigatangan na itinaawat na atulong, mare? Wen, Mare. Ay napo. Inbagakmut nga igatang na iti masapsapol na, mare. Nobisyo nanday jay. Talaga ang masapul ti bagina ti sigarilyo ken arak, Mare. Sayang lang tinaytad at tulong kan kuana. Saysayangan na mat kadagiti awan ka is ka na bambanag. Na, mapanak tuman iti ayanda, mare. Wen, Mare. Bagbag amjay lakay. Ang mga nobisyo ti papapanan ti kwarta na itulong tayo ken kuana. Anyan tulangan nga iti bagadagiti kalugaran tayo anang ted. Anya ti kaya tasawin da ito, Tata Beltran? Wanda, nakaumay ka, Mike. Agasem man day ta abote ti arak, Tata?
Ay, akwa, Dayta, tinangigat-gatangan nyo, iti kwartaan na sulisit para kada kayo, tata. kastoy nga men. Ay na, tata. Saan ang maiparbeng abisyo ti pangigastuan nyo iti tulong ang naawat nyo? Usaran nyo kit di kuma para iti pagsayaatan nyo, tata. Iti kasta nga idadyo. Maalayo pa ilang ti agbartag ka nagsigarilyo? Kailiw nga min ti bagik ti arak kan sigarilyo. Agpudno kayo man kanyak, tata. Bisyo ka di ti makagapo no apay a pinapanaw da kayo ti anak kyo? Ay, kamali ti tao at tinulungan tayo lakay. Sayang laeng. Kasano mo ta kamali? Bakit? Adamot gayang bisyo na day dya alakay. Anya? Nakita ni Maririta nga arak ken sigarilyo tinangigatangan na iti kwarta. Ket idi napanak iti ayanda, agasem naurnong ti bote ti arak ijay. Ha? Nanay. Amangan mo't no ti bisyo na tigapuna no apay a pinapanaw ti anak na. Ay, dayta ti saan tayo nga amulakay. Awan mo't nga rod ti kontak tayo kadaan ti suling. Na yan na jalakay. Sayang lang ti bannog mo ang nagsulisit para kinkwana. Ay, dayta nga rod ket lakay. Ang lesson learned mo't tin kanyak. Tainton sumarsaro no, pilyek to na nasaya at dagiti tulungak. Naimbagman ta na panunot yu tinagpasyar dito'y lugar tayo, Nana Suling. Ay, wide. Umay ko lang sa rungkaran di Tata Mabiltran. Dito'y lugar tayo nga ta tinagawidan na. Oh no, ada sa balay, anapanan na. Dito'y tinagawidan na, auntie. Ay, kuna laki din no, ada ti sa balay, nagturungan na. Kinapudno na. Nagsolicit pa'y ni Mari Wanda iti tulong para iti asawa yo. Isoan na tarimaanan ti kalapaw pagnanaadan na. Tidakes na laeng, arak ken sigarilyo mo tinangigat-gatangan na iti nabati a kwarta na. Sinayang na laeng, Nana. Ay, dayta, bisyaw, ti makagapaw. Nuapay a pinapanaw ti anak may. Nasursuro na ngamin ka ti agbisyaw. Sipod nagnaed ijay syudad. Awan lat gatangan na no di arak ken sigarilyaw. Iso nga inaldaw a pagsasawan ti anak may. Basol na matgayam. Ngamno ag istorya kasla inosente. Ay awanan sigurado na dismaya dagiti tattaw na ayat at tumulong ken kuana. Gapo iti kasjay nga aramid na. Talaga nga awan ti babain mo, sika, Biltrad! Agas man dagita buti ti arat. Ay nawaw. Anya char aramidam ni tayo suleng. Ha? Ti kunam siguro, jak amaw ti kalukwam. Awan da ka nga aramidag. Di ka di mabain. Di ka mabain. Abisyo, ipapapanan ti kwartaan na sulisit da para ken ka. Talaga nga awan ti pagnakmaman niya. Agasam ngay dayta. Da kami kanupay iti anak mo, ti dakas kadagiti is-istoryaam iti karubam. Agpalawagak bakit? Kasano kanita? Awanan, Beltran. Iti kastagay na rabid mo. Awanan ti mayat at tumulong kin ka. Nadismaya da abinain. Hala! Bisyo pamar! No di ka pa'y lagnakam. Ang mga nuday tantupay bisyaw ti mga lakid ka. Ay, nawaw! Ikan tayo, iti importansya ti tunggal tulong a maawat tayo. Tasaan nga amin kat mapagasatan a makaawat iti tulong. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Day tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Lakay, agrubuat akon. Ay nawaw, kasta ti kawis mo amapan makimisa. Katbagay ko kanumot ti kastoy ang kawas ko kunan ni Nana Belen. Ipalagip ko lang ha, simbaan ti papanam sa ana fashion show. Mangrugi ka man ngaminan si ka, George. Tay kumamat disente akitaan ti isuot mo ah. Kat disente mo takitaan to'y kawas ko. Noawan tinasayat nga ibagam. Aguli magkalatan. Kasta ti disente, at abot-abot na. Anyan tulangan ti panunutan nang ti makakita ken ka ijay. Ay, nagadulakit din nga ibagbagam. O sige. Agrubuat akon. Ay nawaw, ada pa'y nakasupot nga imot mo. Idonar ko manan ijay simbaan amumat. Dinuminggo nga dati idondonar ko apag sasangwan may ijay. Dakkel pa iti tights ko. Ngayon kita ma, amang ano agpasikat ka man ni jay. Ay, hindi da ka man langan. Sigurado nga urayan na ko ni Nana Belen ijay waiting shade. Ay na, pasensya ka Nana Belen. Naladawak manan iti oras sa nagsaritaan ta. Ay, okay lang. Amok ang tinaktak na kamanan nila kay Mau. Gusto kayo, Nana. Kas diyang agpaiso nila kay ko. Tunggal ada makita na, nagadungay bagbagana. Dilawan na amin nga aramidag. Ay, tinapatag. Di na ipilit nga isuot mo ti kawas, akayat na nga isuot Mau. Ay, anya nga iti donar mo ang merienda ita. Puto, Nana. Sika ngay. Suman. Datalang samot ti dinuminggo mangidundunar iti merienda, Nana. Datapay ti kadakkelan iti tights. Datalaag mo iti consistent. Agraman tights, saan akas iti daduhuma dita. Naku nampay, Nana. Makimisa ka kadi ita, tatang. Uy, anak ko. Sa anak-anak kimisa, hindi napalabas sa Domingo. Iswa mapanak ita. Agawaan nyo nga ron ti agdigos, tatang. Agpulusak lang ngayon. Nagdigos sakmet, hindi kalman. Ay nawaw, agdigos kayo manan atap no fresh kayo nga agdengag iti sa uti apo. Mauray nak nga raw. Wen, di kay madanagan. Urayan kayo. Nasapa pa'y matkit di Nawaya pa'y ti oras. Nana. Kitaon no asino ti sumungan. Ay nawaw, anya manan ti arabe dan dagita nga agama dito'y simbaan. Di mon saludsoden no anya, Nana. Nakita da siguro manan nga ado ti makani sungay mayda. Kaya't damanan ti makalibray. Iso mati paglaingan da, Nana. Namnaminsan lang ang nakitak anang idunarda iti merienda. Saan lang adayta? Barya laang itid da tights. Saan pa'y consistent? Dagitaman di tattao nga umay dalaang dito'y simbaan tapno makalibre da iti makan. Ay pudno launay. Tilaang pakairanudan dati amuda. Ay, naku nampay, Nana. Agpadada nga agama. Datan samat ti pagsarsaritaan da nanabilen kan maritina, tatang. Apay mo ita na ibagam ti kasta anak ko. Di yung madlaw aya, tatang. Kasla adamat pagsarsaritaan da. Sigurado ada ti tapik da kita. Kita akat kumita da sa daag katawa. Huwag nagpaisaw.
Saan laang nga ita nga inaramid dati kasta, tatang? Ang di talat na ikaskaso ida, anak ko. Uwan ngam madilat tamat itirik na ti kasta nga aramiden da, tatang. Imay ta dito simbaan, tapno agdeng iti saot ti apo. Dahil ta ko mati panunuta, anak ko. Talagamot nga awan ti babain mo, anya, mayta. Ha? Amo ka? Iso nga umay kayo dito simbaan, takayat yu ti makalibre. Saan amakan no material abanag ti gagarami dito itina? Kaya't may matiag dengag iti sa uti Diyos. Ulbod, nakitak tupay tinted mo at tights itay? Agraman tights mi, mare? Bambantayam? Nakita ka 20 pesos lang tinted mo, anya. Gaputay sulang ti kabailak, mare. Sakbay nga umay kayo makimisa, siguraduan nyo nga adda ti pang tights yu. Ipadlaw yu mo't nga agbibisin kayo nga gama. Di kay madanagan, mare. Saan kami amangan iti insang petyo amakan? Saan matkit di aday tatigagarami ka ni tatang? Ay, agin-agin ka pailaang mo't dita. Mano abulanan nga obserbaran ka, mare, anya. Isu lang isu. Awan mo't ti kunam amang idonar ka when numangtid ka iti dakkel at tights. Nagpatingga ka laang mo't iti 20 pesos. Ha? Nakababain ti kasta, mare. Agawid tan tatang. Ay nawaw, ada kanupay pang malam, anak ko. Di tan urayan, tatang. Nay, di ka maawatan, anak. Ipalawag kunto kada kayo ijabalay. Anyat na pasama kaya. Mano abulan nga ganano sak tatang. Makapasangit ngam anyangay nga ron. Marigrigat tayo mat ngamin piman. Ay unay kan, anak ko. Ada ka di manan imbaga na adakes kan ka? Nakita ka si murot ni Tina, hindi mismo ka. Anyat imbaga na kan ka aya. Basta agawid tayon tatang. Siya kunti mabain itikas jay ngayon sa usawang na. Anya ti imbagam ka ni Mayta itay ayatina. Nakita ka nagawid da adagaws. Imbagak lang mo't tipod no, nana. Ay nawaw, indiritso manin kenkwana. Wala. Tanakitak mo ta 20 pesos lang ang tights na itay, nana. Ay wan, nakitak mo't day jay. Makitam day ta, nana. Sagpaminsan lang aro dun amang iti tights, 20 pesos pay laang mo't. Wen nga ruda, makipangpanganda pa iti makan nga idundon arta. No siyak ti kasta, ay, jakla agad makimismisa. Oray siyak mo't, nana. Nakababain nga ta. Kasanaw, kat saan mo't ngamin ang makarik na dagita at tao. Anyatin sa usawang mo kadamari Mayta iti napalabas sa Domingo aya bakit? Oh, awan man. Di ka man nagululbod dita? Agpaiso ti ibagbagak lakay. Apay man na yan. Di ka man agin di diyam mo. Sika tiga puna no apay anaupay da. Agraman tights ngit itid da. Mapan mo kanupiman uy-uyawan. Ay, dayjay ka di. Kasanumat ngamin. Sagpaminsan lang aro din amang tudda iti tights, 20 pesos pay laang mat. No isumot piman ti kabaalanda, awanan bibiyang mo iti dayta. Amumat ti adda ka sa saad da tata perfecto kan Mayta. Amumat ti rikrik na anjalakay. Ay, basta siya. Inbagak lang ti pudno lakay. Awan ti pagbabawyak. Makimismisa kang agpaiso. Ngam dagas mo ti aramid mo. Kasta ka di ti isursuro da kada kayo iti simbaan. Pasakitan nyo da iti pobre nga awan may donar na, wano may ted na at tights. Kasta ka di ti ibagbaga da kada kayo, ha, Tina? Ay, marurutak unay na nabilin. Anya magtipakarurudam. At dati nagpulong kanila kay ko. Ay nawaw, anya ti impulong da. Napasakitan ka no da Mayta iti insawang ko. Sinirmunan nakit din nila kay ko iti kalman. Na, asino nga'y tinangidanon kenkwana? Jak masigurado, no ni Mayta, when no dagiti kaaruba tayo anakangeg iti nagsaritaan mi CR.
Ay, oo na yan nila kay Mau. Kasla di magpampanunot. Siyak paikit din tinapabainan ni Tikas Jay panagsa sa una. Kasaritak taw nila kay Mau no maranaak. Saan nga min ang makimismisay, sungawan ti ammo na. Di na ammaw ti mapaspasamak. Ammaw si ka George. Saan ang nasaya at asirsir munam ni bakit Mau? May sa kayo mat na nabilin. Na, Isungawan manaknakam ni bakat ko ta im-impluensyaan nyo mat ngamain. apay nga asyak ti pabasulam. Di ka agsawa kasta, ta di ka mat makimismisa. Saan asika ti makakitkita iti pudno ang mapaspasamak? Wen, sa anak ang makimismisa, ngam saan ko nga ugali ti aguyaw. Na kayo nga'y, uri adda kayo iti simbaan, agaramid kayo latay ti pakasaktan ti padayo a tao. Pudno mo timbaga ni bakit mo iti dayjay amay ta. Nakita ka mismo, 20 pesos laang ti tights na idi napalabas a Domingaw. Mamin ano lang nga mangtad iti tights iti makabulan. Sagpaminsan laang. Uray di Domingo ang makimismisa ka, uray dakkel pa iti itid mo at tights, no saan mo't ang makita iti aramid mo, awan lat amo ko, nana, awan nagdumaan nyo iti asawa. Marurudak iti dadyan nanabilin. Apay. Ano ti dakos nga inaramid ni Nana Belen ken kaaya? Diyak kaya ti rumurumwar iti ngiwat dadya abakit. Ti tights gayam damay ta ti bambantayan nyo, no kasta amapan kayo iti simpaan. Ah? Ay, saan ah? Diyak amo no apay nga isyo kada kayo ti 20 pesos a tights da. Awan lat ibagayo, no di 20 pesos a tights da. At least, da kami ka ni Nana Belen, dakalakan na yun ti tights me. Kasta ka di ti bilin ti Diyos, uyawam ti pada matao. Nilakay mo. Saan ko maabig deal ti tights kan donasyon, tas saan tayo ngagpapada iti kasasaad. At da marigrigat, at da baknang. Pagyamanan tayo laangan ano kabaalan tayo ti mangi donar, wano mangtad iti dakkel a tights. Saan ka ta masapol nga uyawin tayo dagiti awanan. Laglagi pa, awan serbit pan nakimisam, no saan mo't amakita iti aramid mo. Domingo manan, Mayta. Makapasadot mo ti makimisa, tatang. Sigurado ang mapanmanan dagiti baknang akalugaran tayo. Tsak kaya ti makangagmanan. Kasano nga rudan na ita? Saan mo ta mabalay na di ta makimisa, anak ko? Ti simbahan nga ta iti asidag tayo, tatang. Ang mga numabalin tayo dita. Diyak mo't kabisado dita. Ipadas tayo ang mga numayat dita. Sa bali na asekta, anak ko. Okay lang, tatang. Tinapatagkat sandaan na uyaw. Mapantang araw. Wen, tatang. Ipadas ta. Sapay la kumaa, ta santa makatumpong iti tao akas kadanana bilen kan Maritina. Saan beton ngay may dagiti agama? Wan nga rod, Nana. Kasaritak ko maida. Panagreknak kat nadagsan ti basol ta kadakwada. Ay, huray siyak, Nana. Sa bali ti riknak, ididyak nakita ida. Panagriknak kat, basol ko no apay adiday may. Ay, uray siyak nga raw. Naistoryak mo't laang nga main kadagiti kakabagyak kan gagayim ko. Ti may papan iti 20 pesos at tights da. Kaslam bakonsensya akmait. Ay, kasano pa yun dayta, Nana Belen? Basol tamit laang, no apay amakunkonsensya ta ita. Managbasol nga mintingiwat ta, kumporme ti lawlawatan na. Nalpas matlaangan ti misa, tatang. Awan pa nagbabawik adito'y tinakimisaan ta. Nasingpat dagiti tattao. Huwag nga rod, anak ko. Manag-isem dapay. Adayaw amay mayat dito ingam tisigod apakimismisaan ta. Inton sumaruno, dito'y manan ti pakimisaan ta, tatang. Uwan anak ko. As-asidag, ken awan pa'y mangibalikas itag kakasakit asa o kadata. Pudno, tatang. Mala, agawid tayo nga rudan.
Ado pa'y ti trabaho nga agur-uray ija balay. Anya ti aramidan niya dito'y balay, nanabilen, kan Maritina. Ah, kayat ka kumama kasarita, Mayta. Ay nawaw, awan ti amo ka basol ko. Awan ti basol yaw. Da kami tinagbasol kada kayaw. Ay nawaw, Amok anasaktan ka kadagiti na isawang mi. Saan kayo anak kimisa idi na palabas a Domingo, Mayta. Kayat mi ti personal nga agkid daw iti pamakawan yung nga gama. kinapudno na. Sabalin ti pakimismisan mi ita. Kasta, wan, di ta nga tulaan. Nasing pati tattao dita, managisem da pay. Iso akay kayat min ka ni tatang. Ah, no kasta, sabali gaya man ti papapanan yaw. Wan na. Mayta, ada ka di pa'y namnama mapakawanda kami. Napakawan kayo na. Di min kaya ti agsubli iti dayja simbaan. Sapay la kuma, tadiyo aramiden iti sabali at tao ti inaramid yo kada kami ni tatang. Wan, pudno amarigrigat kami. Baryalaang kada kayo ti tights akabailan mi nga ited. Diyo kumamot pagbalinan arason. Tapno irurumanda kami. Ay, nawaw! Saan kuma at estado ti panagbiag ti pangibasaran tayo iti respeto nga ited tayo iti maysa a tao. Pobreman wenno baknang karbangan damet ti may respeto. Saan arason ti napobre tapno iruruman mo ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nagadutin pa-deliver mo abagas kan groceries, Erika bakit? An-anwam na kita. Di mo pakibibiyangan da kita si ka Joel. Ne, di mo ibaga nga agpatakder ka man iti sari-sari store mo. Ay nawaw, saan awan ti plano kung agpatakdar iti sari-sari store. Anya nga rod nga eh. Para iti sumaro no ablag ko dagita. Anya? Mangtudak iti tulong kadag iti marigrigat dito'y lugar tayo. Isumaman ti vlog ko. Isungamin ti uso itaket. I-video mo amang tun ka ititulong, kasta ka de. Wan lakay. Ay nawaw, mabalin mo't at tumulong ka nga ora awan kamera. Di na ka di pakibiyangan. Di mo ka di pakibiyangan ti diskartik mat. Ay nawaw ka. Anya ti umay mo ibaga, Mari Erika. Adalaan kayat ko asaludsudan ken ka, mare. Anya day tamaray. Saludsudak no itisigod ka di akalapaw ni Tata Wilson ti ayan na ita. Wan. Oh, apay ni uncle ko, Maray. At dabastit at tulong nga itad ko ken kwa na. Tulong. Wan, bagas ken basit a groceries, mare. Ay, nawaw! Agyaman ako unay, Maray. Ay, nagyaman ak tanalagip mo ni uncle ko. Talaga nga sinsado ka ita, Maray. Awan anyaman na, mare. Inayon ko nga rudan tinagan na itilistaan ko, Ang mga no addapay amom ang mabalin na matulungan, mare. Ni Nana Elisa ngay. Ay, wan.
At dapay gayam ni Nana Elisa. Iti ayanda nga ro ti sumaruno a papanak, mare. Agyaman mare. Anya ti may imbaga ni Erika, anak ko. Sinaludsod na laang no iti sigod akalapaw ni Uncle Wilson ti pagnanaudan na ita, nanang. Ay nawaw, apay ka no ni Uncle mo a Wilson. Ikan na ka no iti tulong, nanang. Na, itaban pa'y. Amumat, content creator day ta kalugaran tayo, nanang. Dakil siguro ati sweldo na. So, mangtid mo tin ititulong ita. Sa bagay, adumo piman ang ti followers na. Win nanang, naimbaglaangan nalagip na ni Uncle. Isupay mo't ada ti maawat ni Uncle abagas. Agrubatakon ba kay? Dumagas ka kadi iti ayanda Freda, lakay. Boy, hapay ni Freda. Ibagam tuman nga umay dito'y balay. Tarugyan mi ti agiwaras iti bagas ken groceries. Ibagam aka sa pulak manan ti tulong na. Ikaktumat lang iti gungguna na numalpas ti aramiden me. Wala, sana busy. Ipuspon na pailaang ti aramiden na kuma. Saan amadanagan tapag dubliek ti tangdan na ita. Apay kami na di mo inchat ang sapsapa bakit? Inchat ko ngam di na pay mat nabasa. Ibagam tun ken kwa na. Ibagam nga umay adagos tagur uraya. Naimbagal daw mo, Tata Wilson. Kastamit ka na kayaw. Anya ti gagarayaw, Erika? Imay kami, taadda basit abagas ken groceries nga itad mi kada kayo, Tata. Ay nawaw. Ay, agyaman ak unay at nalagip nak. Ngam, ibidyo mi Tata. Oo, sige. Umisam kayo Tata. Ay, anya pa ti maramay. Awatan niyo laang titulong nga itad mi, Tata. Ken agyaman kayo. Naita ka dilaang? Uwan, Tata. Nalakalaang. Agpwisto kayo nga rudan. Tarugyan tayo. Kumusta ti panagiwaras yung titulong ka iti kalugaran tayo? Nasayat matlakay. Nawarasan amin ang nailista. Naibidyo matlaang. I-post mo manan iti Facebook mo. Uwan tapno masubot ko matigastos ko. Anya? Ay nawaw, praktikal laang datao lakay. Dakkel matipuunan nga inruar ko para itida ito'y ablag ko lakay. Saan mat amabalin nga wanti agsubli kanyak Di pa'y kat malugi no bilang laang. No kasta, nangtad ka iti tulong tapno pagkwartaam na iti mamirmiraot a kalugaran tayo. Ita panawan, masapol nga agbalin tayo praktikal lakay. Peke ti panang tulong mo karag iti kalugaran tayo no kasta ti kapanunuta. Kaya't mula nga pagkwartaan nagiti mamirmiraot a kalugaran tayo. Iso akong di tulong kakanumas. Wen takastay na kunaklakay. Adamat puunan nga inruar ko. Di ka makauawat mat. No awanan ti bagam, di nakdisturbo. Tapno ma-edit ko adagos ti video nga i-post ko itarabi Kumusta kayaw? Dayan kaanakan? Ay nawaw, da kayo mo't gayom dayta, Uncle Wilson. Nakaumay kayo man. Adda ka day ni Nanang Mau? Ay, dati na panan na, Uncle. Ano sam nga urayan Sigurado, paawid din day jay. Ay, wingayam. Nakitak ti video nga in-post ni Mari Erika, Uncle. 5 kilos abagas gayam, tinawat yo. Wain kaanakan. 5 kilo abagas, dilata, noodles, kan gatas. Oh, ay kapag yamanan lata, ta dati inted na kada kayo, rekas-kasan no, Uncle. Wain isupay mo na dyan manayunan. Pudno lang unay, Uncle. Narigat yagsapol iti kwarta ita panawan. Nang runa pa iti kasta nga idadyo. Ay wain, no da kami anataengan. Talaga nga awan ti mayat amang tangdan kada kami. Ta nakapsot kami ngagtrabaho. Pudno la unay, Uncle. Ay, ninanang ti sumungad, Uncle. Urayan yun ditoy. Tada kayo mutun ti makaamo ngagsarita. Ay, si kaamo gayam ti lumabas, Erika.
Hay, dumagas ka pa, tagkapi ka. Ah, Agkapi ka, kunak, no, saan ka nga agdardaras, ah? ay, pasensya kayon. Ngam adda na patag-alakad ko itante. Ay, kasta ka day. Intun maminsan tungaruden, ah. Ay, gayam. Nabuyak ti vlog mau nga inpus mau. Kagyaman ak unay ititulong nga inted mo iti kabsat ko, ah. Ay, awan anyaman nanti. Pagayatak ti tumulong, kadag iti marigrigat. Ni Apo Diyos ti mangsubad iti kinaimbag mo kada kami akailiyam. Di kay madanagan, nana. No adda pa'y sumaro no ablag ko, da kayon tumatik ka. Ay, imsanin. Umanayin tinaitulong mo iti kabsat may. Ala, agpatuloy ak nga rudan, nana. Alawain, tapno di ka mataktak. Agan-anad ka iti papanamuain. Ay, nawaw. Apay ngaya kastoy. Diyan niya bakit? Kitaam atin, post ko ablag ko lakay. Ne, ti video mo't day tayo di nagiwaras kay titulong dito lugar tayo. Mingmingam nga min anasaya at lakay. 3 million views. Ay nawaw, congratulations, bakit? Adumot nga rin tinagbuya ano kasta. Wen ngam kitaam no mano ti income ko. Yakmat kabisado na kita. Ayan ti income mo dita. $5.04 lakay. Day talaang kit day, kat million views matan ti video. Pagyamanam kit di taure basit kat adda. Wen ngam saan mat nga rod nga umanay dayta. 1% lang iti gastos ko dayta. Anya? Nababalaunay ta $5. Dakkel ti puunak iti daytoy ablag ko, plus tangdan pa iti videographer. Kan bayad ti oras ko nag-edit. Iso asaan ka mabindisyonan takas tamad gayam ti kapanunutam. Makapakasara talaga. Naimbag kumamot no nagsubli ti puunak. Saan mat nga rod? Talaga alugi no kastoy laang. Anya jay nadabag ka, maipapan ka ni Erika. Dayan, anak ka. Nalugi ka no, nanang. Ay, nawaw. Kasanong ay analugay. Nabasak ti post na iti Facebook. Kat nalugi ka no, tinaudi a vlog na. Ta $5 laeng ti bayad ti 3 million views a video na. Kat dakkel ka no, tinagastos na kadag iti groceries. Kun bagas nga inwarwaras na. Nadan. Kita ikman ti post na, anak ko. Ngawanan nanang, in-delete na. Ta, inbas damot piman iti comment section. Ado ti nag-comment, pagkukwartaan na kano, dagiti pada tayo marigrigat. Dakas ti intensyon mo, kun kuna dagiti followers na nanang. Paingamin mo't nag-post pa'y lang iti kasjay iti Facebook. Dayta nga rod ti kamali na nanang. San mo't kit di adakas no kayat na ti agsweldo iti dakkel iti Facebook. Saan ko man nagpost iti kasjay nanang. Ay, piman mo't. Apay adi ka mangan. Anyat orasan bakit? Saan ka mabisin? Ay nawaw, kat no itay agsapa pay adi ka nang nangan. Di nakman pakibibiyahan si ka, Joel. No apay nga min nagpost ka pay lang iti kasjay. Lugi ak lang arudan, kasta pa'y lang matibagbagam. Panunutem ko nga uray lugi ka. At least adamot na tulungam akalugaran tayo. Anya ngay man ti sukat ti bannog ko. No tumulong ka si pupuso. Di mo naman nga da kasukat ti itulong mo iti pada matao. Iso siguro $5 lang ti bayad ti video. Tadakas mo't nga min ti intensyon mo. Kaya't mula nga pagkwartaan ti pada matao. Anya ti gagaram dayan. Ay, umay kalaang mo't kumustaan, Mare. Ay nawaw, saan ko akasapulan dayta? Ala, si kakit di mo't, Mare. Amok niya ti pagdaldalanam ita. Di ka madanagan. Ta sa anak nga imay tapno katawaan ka. Agin ka mo't dita. Ay, saan, Mare? Nadalus ti konsensya. Agistorya ka lata, ta dumngagak, Mare.
Tsaka mo na niya ti aramidik, Mare. Nagsi-unfollow dagiti followers ko iti Facebook, Mare. Di bali latta, Mare. Masukatan to latta ka di. Ngam sayang dayjay, Mare. Mare, nadismaya lang ti dadduma iti kasjay nga in-post mo. Iso nga, in-unfollow da ka. Mabalin pa'y mo't, Mare. Mabalin pa'y abumawi ka. Imposible mapasamak dayta, Mare. Awan ti imposible, Mare. Adalata mo tinabati a followers mo. Naksayan laeng Mare. Angem, awan ti pagdanagam. Ta sigurado manayunan tumanen. Entun sumaruno, liklikam ti mangi-post iti kasjay. Tapno saan a panunuton dagiti followers mo, adakes ti intensyon mo. Nanganan ni Mari Erika, Manong Joel. Agyaman ak unay ken ka, Mare. Agyaman ak temay ka. Uray kas kasano kat napalagaan mo tirik na ni bagat ka. Ay nawaw, awan anyaman na Manong. Gayem ko ti asawam, isungay mayak. Naimbaglangan, tad nagayam akaskan ka. Si kakit dimot Manong, bulaan nakmanen. Pudno ti ibagbagak, saan ka bulbulaan? Alawanan Manong. Sige, pakadak mo tun Ta sigurado, or-orayan nakmot ni nanang ijay balay. O sige, agan-anad ka, Mare, ha? Kat agyaman ak manan, iti oras mo. Kumusta nga iti kumarem, anak kaw? Ada ijay balay da nanang. Madlaw anay stress. Ay, si mait. Kamali nga min ti inaramid na nanang. Nag-post pa'y laang mo't ngamin iti kasjay. Sa mukiday analadaw ti amin anak ko. Mabalin pa'y mo abumaway. Kastamot laang ti inbagakken ko na itay nanang. Barang malawlawagan ti panunot na. Sigurado stress dayjay. Ta nalugi kat nga rod. Inbash pa'y dagiti followers na iti Facebook. Naksayan pa'y iti followers na. Ay, bareng no makarecover manen ti kumarem. Tauray no kasjay kasilata jay tao. Anya ti kunam, bakat? Husto tinaybaga ni Mare, dayan kanyak lakay. Saan pa'y anala daw ti amin? Anyat kayat maasawan? Ituloy ko manan ti agplag lakay. Mayatan tirik nam. Wen lakay. Uray naksayan ti followers ko. Uray nalugi ak. Maanusan, tanagkamali ak ngamin ngagpayso. Nagipusak ngamin iti negatibo. Nupay kasta tinapasamak. Ituloy ko latta ti tumulong. Ipakita ka nagbalbaliw akon. Tapno saan madismaya dagiti followers ko. Tapno di da ibaga adakas ti intensyon ko. Kan peke ti panagtulong ko. Kasta ati mayat a mindset, bakit? Inton sumarono. Tumulong ka si pupuso, tapno dakkel man wano basit ti ibayad ni Facebook iti videos mo. At least, naragsak ka. Kaamom nakatulong ka. Husto ka lakay. Nalagan itirik na no tumulong ka iti padam a tao. Asaan ka amang namnama iti anyaman akasukat. Ay, nawaw! Di mo namnamaan nga ada kasukat ti tulong nga impaay mo. Tapno awan to ti pagsakitan tinakam mo. Nalaglag ang tirik na no titulong kat naggapo iti puso tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan
Agaliw-liwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaammo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agsarita taman itinalapat si Kalaus. Ha? Apay, ada ka di ti parikot na na Gloria? Amok siya ti patpatamaam iti inpus mo a rails. Ay nawaw, awan ti patpatamaak ijay na na Gloria. Di kaglibak, gaput daw ti followers mo, kasta ti mapamumutan ipopost. Kas na kunak itayan nana, saan apara kada kayo dayjay a post? I-delete mo dayjay, wunaw! Ala, maminado ka di nga ibagak, asana para kada kayo dayjay a post nana. Ada ka di tinagan nyo? Awad, nga mamuklatan asyak, ti paspasagira. Pangaan si yun nana jak kayat ti apa. Awan mo ti madi nga inbagak iti dayjay a video. Sa maysa, di kay matinagana na. Tapno panunutin nyo kuma para kada kayo dayjay apos. Anya reels aya ti ibagbaga dayjay a Gloria anak kaw. Tay video man, maipapan ka dagiti tattao a mahilig a mangirururumon iti pada da a tao, nanang. Ipilit na, para ken ko ana dayjay apos. Uray saan kumot nga intensyon ti agpasagid. Ay nawaw, kunaklakit din do anya day post. Day talaang gayam. Amangan kunak no agpost kit di dayjay iti madi, nanang. Bayama, post na no anya ti kayat na. Facebook na mapiman. Kasanungay no below the belt ti ibaga na ijay, nanang. Kasanulangan no aramidin na kanyak tikas iti inaramid na panangibabain kun layka akaaruba idi. Sa kanto agsao no makitam nga adda below the belt nga ibagana. Gamno di na kamot inaganan. Bay amlatan anak ko. Ay nawaw, asino mat nga tatoy inpost ni Nana Gloria? Adda pa'y clue na. No sa anak ngagbidot, nilos ti paspasagida na iti daytoy a post na. Aguray man ta kumentak mamet. Mga nun, uday sa bakit? Sige lang, lakay. Umay kan atag giddan tamangan. Umunakan, sumarunuak tulat ta. Ay nawaw, di ka mabisin? Adalangar aramidag. Mga anak to, inton madamdama. Iba't siya naklangan iti si daag. Ta cellphone mo man gabi ng titumtum gamit ha. Fresh nga rod ti topic mi kanina na Gloria lakay. Sayang mat, no saan atuloy-tuloy ti panagsarita mi iti comment section ti post na. Na, alas 11 iti rabi ngam nakaring ka pa lang mo't di tabak. Ada pagsarsaritaan mi kanina na Gloria lakay. Dayta, ti pagpuypuyatam. Nilakay mat. Importante nga rod ti pagsarsaritaan mi. Itay pa'y nagchat-chat ka kinkwana. Mabalin mo't nga ituloy yung agsarita yung bigat. Kapudpudutan na nga rod lakay. Jak amo ka na kayo. No asino nga minmanan ti pagsarsaritaan nyo Kalugaran tayo kadimanan dayta. Maturog ka kit den. Di ka makibibiyang iti saritaan dagiti babae. Sigurado amla nga saan ang pakaisagmakan dayta nga aramidam. Wen ka di lakay. Umuna ka na maturog. Di nakpakibibiyangan ditoy. Ala, idapong nga rodan ta silaw. Kunaktumot ka na kayo, nanang. Agpusa talaga dayjay anana Gloria. Anya ti impose na. May papangkanya ka. Bayamo no awan tinagan mo. Bayam tag-post aging kay kayat na. Ang nakababain mo't, nanang. Tinapatag kat awan nagan mo, anak ko. Baybay ak nga road, nanang. Wan, anya kumatigan abam no makiapa ka kadakwada. Ipamaisam kit di ti atensyon mo iti pamilyam. Uwin, nanang. Maala,
Ayaba mo dagiti ubeng tamangan tayon. Sumaruno kayo iti kusina, tamangidasara ko iti kanan tayaw. Anya dya ibagbagam na Gloria? Adda sa bali ababa iti asawa ni Luz? Wine. Anya? Tinanggag ko nga istorya kat sadot kano nga may day alaws. Iso siguro, namnaminsan laeng makita tayo nila kay na nga gawid di tabalayda. Di ko nam kanyak kat pinasagidan na kanilos iti may sa Facebook post na nana. Wine, nga milipak na pailaeng may. Saan kano asyak tidakdaka matin na iti dayjay post na. No agsasaw, kunamla no asino mat akadadalusan. Tagayam, adamatan kalukwan nila kay na. Ay, pudno launay tain bagam. Ha, makarman tumula ang dayjay babae. Ay wan gayam, nakita ka nga do tinag-comment iti post mo may papankan kwa na nana. Ayun ay no siyak laang. Adaw, tigagayim kaw dito'y lugar tayaw. Kamali ti kinalaban na nana. Ha, kunak nga raw, pagbabawyan na dayta nga inaramid na kanyak. Ha, saan nakasumardang amang iposken kwa na? Dioray pa ipakaipabainan na, ha? Agasam manday ta. Nagmalmalam ang nagsarsarita kayo kanina na Gloria. Ngam aging ka ita anagawid kan. Isulat ta ti kachat mo. Ado nga minti tapik mila kay. Naimbag man, ta saan kayo ang may busan? Ay nawaw, da kami pa iti kunam lakay. Saan kami ang maibusan? Adan to pa'y GC mi. Aganad kayo iti day ta GC. Para kada kami laang dayjay lakay. Ang dadanag ko dita. Di ka kadimadanagan lakay. May mayat kit di ati kastoy. No adda mga pa kanyak, at least adda madana Gloria kung dagiti gagayem mi apagpatulungak. Amumatan ti ugali ni Nana Gloria. Nagado tinroroman na dya bakit. No apay lang nga iso tinapilim apakigayiman man. Nasaya at tupay ni Nana Gloria kanyak lakay. Ala, adakan ka dita. Anya ba nan aya ti in-post dayja Gloria? Nagaduman ng tinpost na nanang. Kitain niya ati comment section. Ay nawaw. Anya ngay dayta. Ado nga agpaiso ti nag-comment. Dagiti alipores na ananang. Nay, ada pa'y comment ni Ude sa akaruba. Dayta nga rod kat nanang. Di damutin maumuma amang irururuman kanyak. Pagtitinulungan dakpay. I-screenshot mo dagita a post ken comment da. Tapno adda ebidensyam anak ko. Kita mananang. Nairaman pa yun nila kay ko, kunti anak mi. Below the belt mo ti daduma comment da. I-screenshot mo amin dagita. Tagdimanda kakit de ja barangay hall. Iraman mo dagita sa usawera. Di daan mo ti husto ang makagapaw. Ngamnay, magsi-comment damay. Kitaam no asino ti lumabas na Gloria. Nasino kumapay, ti kaaruba na laeng nga agpasagid iti Facebook. Ha, agin tuturaid ngam takrot mo gayam. Naku nampay nana. Ururayek nga rod no ag-comment mo't iti Facebook post mo talaga public. Ngam awan mo't pulos uray may sa comment la kuma. Ay nawaw! Anya pa'y laang ngamin ti expectaran tayaw iti day ta klase tao. Ha! Agin tuturod laang dagita hanggang ti kinapudno na takrot damot laang. Nene, nagpartak amag na nana. Bugkaw ang manki day. Amo kamang mangag mo ti bagbagami ditoy. Di ka agin tutulang dita, Luz. Saan mo dati malyaw? Ulitong manay. Di kay nga minagin tuturad nga ag-post iti Facebook. No takrot kayo mat gayam. Anya, kumusta gay anak ko?
Anya ti inbagam ken ni Kapitan. Mabalin ka nung nga ebidensya ti screenshot ko. Tamairaman tinagan ti anak ken ti asawak nanang. Ay kat mayat ano kasta anak ko. Sampelam man dagita tattao. Uwin nanang. Below the belt mo nga minan ti ipopost kan ikum comment da. May sama dagita kalugaran asaw sawera. Di da amaw ti husto nga istorya ngam nagadumatan ti ikum comment da. Dayta nga rod kat nanang. Iso nga iraman ko ida nga ireklamo. Awan mo ti paspasagidak iti dayjay a post ko idi. Ngam no apay nga isukit din tinangguraan ni Nana Gloria kanyak. Jak maawatan no apay nanang. Nasilyan siguro iti post mo. Iso akas na ti reaksyon na. Ipagarup na matan nga iso ti paspasagidam. In-unfriend kun to pa yan nanang. Tapno awan ti maibagana. Gam, tagay san met nga agtal na. Iraman na pa yun ti pamilyam. Deserve na ti maipabarangay. Sipod pa iday. Ugali at talaga dayjay abakat ti mangiruruman iti pada na tao. Mapan ka kano iti barangay hall inton Martes. Ay nawaw, apay iti barangay hall Alfredo lakay. Asino tinangibagaken ka? Ni Kapitan Indi manda na kanilos. Na, apay ka no? Ti kuna ni Kapitan kat below the belt kano ti panangiruruman nyo kanilos. At the screenshot nga impakita ni Kapitan kanyak. Nabasak dagiti comment mo iti post ni Nana Gloria may papan kanilos. Anya, apay nga iramraman na. Kat ni Nana Gloria matlaang tinagpost iti kasjay. Talaga mairaman ka Tanakisaw-saw ka mo. Di mo amo na niya tipudo ang nagapaanda. Ay, saan ang mabalinday talakay? Iti anya makagapungay nga iramraman da. Apay akas jay Nana Gloria. Ado tayo ka na nga indimanda dayjay allows. Apay anay raman kami nana. Awang mabasol may. Da kayo iti dayjay alos ti adda issue na. Ay nawaw. Apay, dalipatam sa amit dagiti comment mo maipapan ko ni Laos. Wala, ngamda kayo tinangirugi nana. Ay, sana siyak ti kasarita maipapan iti dayta abanag. Tasaan mo't asyak ti nagreklamo. Ni Laos ti mapan mo ring-ringain. Naa. Ay, pang-aasim los. Di na kumainayon nga idemanda. Apay kumaasaan, Odessa? Awanan, na-delete ko matandag iti dakas ngayon kung comment ko iti post ni Nana Gloria. Sa maysa, ni Nana Gloria mo tinag-post. Da kayo ti adda issue na, saan aya? Wen, ngamrumbang laang ama iraman ka ama idemanda. Ngamin, may saka mo't asaw-sawera. Anya? Nakisawsaw ka iti issue maker ni Nana Gloria. Nagadu ti nagsasakit abalikas mo. Kat di mo mo ti husto nga istorya. I-delete ko matan. Agpakpakaasi akmanan kan kalos. Pasensya kan, Odessa. Ngam, idemanda ka, tasawsawera ka. Dadamage sa hasbindan, Odessa. Agraman anak kan asawak, inraman nyo pa'y. Ay nawaw! Pinagkapim ko mapay mo ni Odessa, anak ko. Iti anya aga po, apagkapyok pa'y laang day tasawsawera nanang. Anya ti imay na imbagakan kaya. May nagpakpakaan si nanang. Numabalin ka no, jak idemanda. Ta indilit na muten dagiti comment na. Ay nawaw, please if magday tatao. Day tangarod kat nanang. Nalaing amakisawsaw. Ita, tana idemanda. Siyak mo ti umay na kulit-kulitan. Ay husto laang tinaramid mo anak ko. May mayat no agsarita kayo ija barangay hall. Tapno agbutang matlaang dagiti sawera dita. Pudno launay nanang. Adu katikas ta. Nalaing da makisawsaw iti issue. Kat di damot amo no anya ti pudno anapasama. Ay awanan lakay. Anya timbagan niluskan ka. Talaga nga ituloy na ti agdemanda lakay. No kasta ti desisyon na. Anya nga ro ti maramidan tayo. Nairaman akmatlaang. Ay nawaw. Di ka agsaw iti kasta. Nairaman ka sawera ka. No siyak tinangibaga am iti kasjay, talaga masaktanak.
Inraman niyo ti asawa kan anak ni Los. Ni Nana Gloria nga ron tinangirog eh. Iso kumaati reklamo ni Los. Wen, ni Nana Gloria tinangirugi. Ngaman niya tinaramid yaw. Kinarkaro yo paikit di. Inda daw niyo launay ni Los. Naibaglaangan tanangabak tayo, anak ko. Wen nga rod nanang. Agna kamot siguro dagita asaw sa wera. Sigurado nga agbutangan dagi jay. Sardengan dakmot siguro nanang. Sigurado na ita, anak ko. Makitak itiruprupa dati pa nagbabawi na itay at datayaw ija barangay hall. Nabigla siguro dagi jay itinapasamak. Di da impagarop ang mahiraman da. Di da ngamin agpampanunot kat nanang. Basta agkom-comment dalat tamot iti kumkumpurmi. Ha? Deserve da talaga ti maipabarangay hall. Nadnanakit di iti record di ta barangay hall lakay. Awan sa balya papasulam, no di tibagim mo't lang. Marurudak iti deja Nana Gloria. I-unfriend ko man laangan. Mangiramraman mo't deja abakit. Ay nabaw, di mo ipabasol kan Nana Gloria ti amin, bakit? Tauri si ka, adamot nagkamalyam. Adamot lang dagas ngayon sawang mo. Awanan lakay. Indilit ko aminan. Laladawan, nasaktan yon jay tao. Intun sumaruno, di ka ngamin agpakalaing. No adda apat ti ka aroba, di ka agbalin a one-sided. Kang runan ti amin, di ka agbalin asaw sawira. Ay, nawaw! Di ka agbalin a one-sided kan sawsawera, iti parikot ti sabali a tao. No di mo amo ti usto nga istorya, nasaysayaat no aguli magkalatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti kunam, Jelen anak kaw. No, okay lang kada kayo, tatang. Agpatakder tayo iti balay, iti bakante alote yung. Tay simentado, kuma. Kasi ti balay ti karuba. Ay, nawaw. Dakkel ti balay da Mari Mercy, tatang. Saan tayo akabailan ti agpatakder iti kasjay a balay? Unak, ano kas jay mo ti plano ngay patakder, anak kaw. Saan, tatang? Simple lang ang abalay, ti kabailak nga ipatakder para kada kayo. Okay lang. Tinapatag. Ada paglinungan o kasta amatuto daw. Aw, kanong araw na gumatang ka iti materialis. Kasaritak pa iti gayim ko, tatang. Awan nga minti amok no, may papan iti kakasta abanag kat. Iso kasapulak mo ati tulong na. O sige, no kasta ti plano, mabalinlat tama it anak kaw. Agpatakder ka mo gayam iti balay maujilay nakaw. Balay ni tatang, nana. Balay may kunam. Ay, nana. Simple lang ang abalay. Ta isula ang muti kabailan ti budget. Okay lang ti simple. Tinapatag. Adda paglinungan no matutudaw. Kun adda pa'y pagturugan Uwan mo't kit di, nana.
Ay, agkapita pa ay. Sige lang, nana. Nagkapiak, sakbay ngay mayak. Ay, nana, adangatan ni Jumong di tabalayda. Ay, day tate Jack sigurado. San sapay mo analpas ti balay ngar aramidon day jay sintraw. Ay, nasapa pay mo't kit di ah. No bilang agawid, i-text yung tuman, nana. Ada ti materialis ti balay anay deliver iti ayanda Jilin. Bagi da nga taday jay lakay. Ay nawaw, common sense mo't na bakay. Kita nga iti ayan dati naka-deliveran na. Agsaludsud ka pa lang may nukukwada. No kasta, agpatakder damat iti balay da. Diyan ka mo. Mapan mo saludsudan ah. Ay nawaw, No bilang man tagpatakder da iti balay, anya kung maitakin ka. mapanak man iti ayan ni Nana Filipa. Sigurado nga dati ammo day dya bakit. Ammok anasingad da ni Jilin. Umayak man, Nana Filipa. Anya ti gagaram, Mersey. Adaman kayat ko asaludsudan kada kayo, Nana. Ibagam laang no anya day tanak ko. Ada tinakita ka nag-deliver iti materialis iti ayanda Jilin. Kuko da ka di dayjay, Nana. Agpatakder damatan iti balay da. Wine. Isuda ti si maruno ka da kayaw. Idi nalpas ti dakla balayaw. Ay ka isuda mutin ati agpatakdar iti balay da. Kastagayam. Pay ana sa ludsud mo. Ay, awan matkit di, Nana. Kayat ko lang ang maamuan. Dakkel pa'y samat ti patakder da. Ti ko na ni Jilene. Simple kanulaang. Kat no nagado ti landok ken siminto, Nana. Ay, di tayo mo ah. Urayan tayo lang ang amalpas ti ipatpatakder da. Ado ti lakad ko itatatang. Da kayo pala ang ti makaammo kadagiti trabahador. Sa dino ti papanamaya. Adalamapan ko gatangan ije sentro tatang. Ay kapag meriendaan yun dagiti trabaho. Amangan no, alas 11 ak nga agawid. Wen, siya kaun ti magamo kadakwada. Tang, agtimpla kayong tulat ta iti Diyos. Ken mangipapudot kayong to iti kapi tapno ada pagpilihan da. Wen, ano pa'y matkit di ti kape? Kitaan nyo tatang. Amangan no maliwayan nyo. Awan tun ti pigsada amang ipatakder iti balayo. Awan matkit di ipapanak ita anak kaw. Bantayak ti oras, tapno saan amala daw ti meriendada. Ivid-video mo ti balay ti karuba amay patpatakder bakay? Adda ka matgayam di ta, Diego lakay. Itay pa'y Di ka mat nga minagsasao. an-anwam na ita video ngay. Adda lang pangusarak lakay. Pangusaram nga road. Ay nawaw. Day takot ti jak kayat ken ka. Tunggal adda makitam, masapul nga agsaludsud ka. Uwan takayat ko mat amaamuan. Saan nga amin abanag? Saan nga amin nga ar-aramideg ket masapul amaamuam? Ay nawaw. Masapa ak arumorita bakit? Mangitulod kan tuman iti balon ko. Apay nga min ayan umangala ka. Tapno sana na masapul nga ituludan ka. Awan pa'y nga ron naluto amasida. Ay nawaw, agluto ka nga min Ada ka lang mat diti balay bakit? Ada papanak inton madamdama. Papanam mananaya. Ada dagiti napatag nga ilakad ko lakay. Anya day nga ilakad mo. Pagsayaatan, unan niya. Basta, maamuam to. Pasikri-sikrito kala akanayon. Agluto ka kit din, tawan oras ko amang itulod iti balon mo. Jak sigurado no anya oras amalpas ti lakad ko. Ada i-report ko, Kapitana. Anya day jay, Mercy? Ada karo ba mi agpatpatakder iti balay na, Kapitana. Sigurado ak ngawan building permit na dayjay. Anya? Ada ti pamanagnag ko ngawan permit da, Kapitana. Masapul amay report da kita tattao iti masagnan. Asino akarubam? Da Jilin, Kapitana. At to'y ebidensya nga da ipatpatakder da balay da. Ket awan mat permit da. Ay nawaw.
Buyaan nyo ti buo a video, Kapitana. No di yu aksyonan, ag-reportak iti sabali nga opisina, Kapitana. Nay, mayat ti isem mo Mersey. Sa dino tinagapuam aya, takas laka nakajakpat iti lotaw. Di talaang, Nana. Aday na si kaso. Ano kasta? Agabrod ka manayin. Ay, saan, Nana? Da kayo kit di mo. Yeah. Kuna laki din no agabrod ka manayin. Ay, awanan ti plano ko nga agsublay dyan abroad, Nana. Mayat matan ti biyag ko dito'y. Sa bagay, adamot ang tidakla balayaw. Kana dapay negosyo yaw. Kadapay garden nila kay ko, Nana. Huwag nga raw, bumakbak nang kayaw bumakbak nang. Kasta talaga, no nagagatda tao, Nana. Adda ka no ti umay dito'y balay inton madamdama tatang. Asinaw, Dagiti masignan tang. ay nawaw. Apay ka naw. Anak ka di inaramid mo, asaan na may parbay? Adda ka no tinangi-report ka datayo ije barangay hall. Na, iti anya agapaw, may report tayo, iti barangay hall. Gapo ta nagpatakder tayo kano iti balay ket awan ti permit tayo tatang. Ay, una yan. Agraman na itaba, nag-i-report na pa'y. Karuba tayo kano mulaang ang jak amo no asino tatang. San lang mo't adda tayo tinagpatakder iti balay nga awan ti permit na dito'y lugar tayo. Adu tayo mat. No apay, adda tayo lang mo't ti in-report day ta a reporter da tatang. Talaga sumakit ti ulok amang pampanunot. Saan na ngay magakin ka, no asinaw, tinangi-report? San pa itang? Ngam, maamuan tayong tulata no asino man day tang. Lima ba sakit ayang dadjali ni tay? Kat adda ka nun nangi-report ka nakuha na iti barangay hall, bakit? Ha? Sino matakaruba tinapan nag-report ka da kapitana, ah? Dayta ka di jay may papan iti permit lakay? Nagpatakder da iti balay, kat awan pa'y permit da? Wan bakit? Isungag pa isaw. Kat no ado tayo ang nagpatakder iti balay dito lugar tayo. Kaadwan kada tayo kat awan permit na. Kinapudno na. Siyak tinag-report ka ni Kapitana lakay. Anya? Iso tinapanak idina minsan nga aldaw. Ay, nagloko kan, Mercy. Apay mo dakas jay ti naramid mo. Di mo la pinanunutan nga ado tayo ang mairaman iti kastang inaramid mo. Gusto ka di dyan nanggagaw, Kapitana? Na i-report da Jelaine? Wan, ada imbay akaaro ba yu ija barangay hall idi napalabas ngal daw. Kat kinunana amasapol kano amay report da Jilin iti masagnan. Tagpatpatakder da iti balay kat awan permit na. Ay nawaw, kano adudan ang nagpatakder iti balay nga awan permit na, Kapitana? Ay, asino nga itinapan nag-report, Kapitana? Ni Mercy akaaro ba yu? Anya? Kano kalkalpas lang mati balay dagijay? Agpapadadalaan nga awan permit na, Kapitana. Nakuna na pa'y kanyak. Ano di mi aksyonan? Ag-report kano iti sabali nga opisina. Sa bali mo gayam ti kapanunutan dayjay a tao. Nubidang man, anya kumangay ti apalan na, kadakkel mo ti balay da. Adayaw, adakkel ti inpatakder da abalay da, angam ti balay nga ipatpatakder da Jelaine, Kapitana. Ni Mercy kanumugaya makaaruba ti nangi-report kada kayaw Jelaine. Anya, ulitin nyo man timbagayo, nanang. Ni Mercy akaaruba ti nangi-report kada kayaw ije barangay hall. Nakuna na kanupay, ano saan nga aksyonan da Kapitana ti irikreklamo na kat agreklamo ka na iti sabali nga opisina. Na, una yun day ta babae. Idi nagpatakder da iti dakkel abalay, awan tinanggagda kada kami.
itatada kami mo tigpatakder, kas takit din ti aramidin na. No anya nga ta ati motibo na iti kastang aramidin na. Ay, dayta, ti saan tayo nga amaw nakang. Ijay barangay hall magayam, tinaggapuan na, idi nakitak, nagmaya at tiisem na. Agsaga na dayta a babae. In-report na kami Ireklamo mi mat. Nalipatan ng samot asaan laeng ada kami tinagpatakder iti balay nga awan permit na. Adu kami nana, kit karaman dan dita. Hay, wen, amok asaan ang maiparbang ti naramid mi. Ang agbalin ko mamut apatas dayta ang nagreklamo Si kamot gayam ti nagreklamo kun kapitana. Apay, ada ka di parikot mo? Nagpuskol mo ti ropam anya. Karbungak nagreklamo. Inaramid ko lang ti amok ahusto. Ay nawaw, saan lang nga da kami tinagpatakder iti balay nga awan ti permit na dito'y lugar tayo. Amok nga adu tayo. Tayo? Ay nawaw, di nakiramraman di taa. No talaga ka, alaman nga rod. Irwar mo man ti ebidensya nga adda ti permit ti dakkel a balayo. No awan ti maipakitam, agreport takmot ken kapitana. Ta isuda ti agreport kadagiti masaknan. Nalpasan ti balay mi anya. Wan, nalpasan ti balayo. Ngam siguraduam nga adda ti permit yo. Tano awan ti maipakitam. Siyak mo ti mangi-report kada kayo. Ado ti mairaman iti kastang ay naramid mo. Ado kayo matgaya man nagpatakder iti balay nga awan permit na, Mercy. Kapitana? May ni Jeline dito'y barangay hall itay. Nagreklamo mat. Ado tinairaman. Anya? Angam, nalpasan ti balay mi, kapitana. Nalpasan na, ngam agpada kayo nga awan permit na. Ay, una yan. Aksyonan mi ti reklamo may papan itiday ta a permit. Ngam agbalin kami apatas ditoy. Agimbestiga kami, tapno may report adagos iti masagnan. Ha? Kasano ngay day ta, kapitana? No awan permit mi, ipademolish da ti balay mi? No anya ti desisyon da. Iso ti maaramid. Kasano pa yun day to'y lakay? Agimbestiga ka nun ni kapitana. Tapno maamuan na ti pudno, sakbay nga agreport kadagiti masagnan. Basol mo Naitaapal mo ngamin ti ipang pangrunam. Kasla di kag pampanunod. Ti ko nam siguro kat excused ka. Di ta nagkamali ka. Sapay awan permit amay pakitak ka ni kapitana. O di karaman tayo itilistaan nagiti maimbestigaran. Kasano no pagmultaan da tayo? Uno saan? Mga no ipademolish da to'y balay. Amumot nga adu tayo nga awan permit na. Napangkakit din nag-report. Kulit-kulitem pa ni kapitana. No sana maaksyonan ti reklamok, agreklamo ak iti sabali nga opisina. Kunam kanupay. Kamalik day jay lakay. Diyak matim pagarup ang mairaman ta. Saan lang nga data? Agraman pa iti daduma akaroba, mairaman da. Awanan. Guraan dakto sigurado. Awanan na. Nalpasan. Ketnuan niya man ti desisyon da kapitana. Sangwan tayo. Di kan tumatag pampanunot. Kunam analain ka. Ngamne, kita ti bunga ti naramid mo. Agparikot tayo aminen. Dahil amin apal mo ti ipang pangrunam. Anya nga ita. Ay, nawaw! Saan adakas ti mangsita iti padam a tao no nasaya at ti motibom. Ngamno apal ti makagapo, agpanunot ka iti maminribo. Tama nga no agbalatak tumatlaang ken ka ti kasta nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw!
Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Amangan ko naknaw at dati amom ang mabalin a pangisaldaan iti daga, Mari Vilma. Isaldam ti dagayaw, Maray. Win Maray, kasapulak nga minti kwarta, tay nalakalaang kumati interes na, Maray. Ay, agaway ti anak ko ngagtrab-trabaho ije abroad inton umay alawas, Maray. Siguradaw nga da kwarta na day jay. Ay, kasaritan man nga rod, Maray. Kasapulak nga minti kwarta para iti operasyon ti saka nila kay ikaw. No, makarecover kami. Isublimin tumot laang adagos ti kwarta, Maray. Sige, Maray. Kasaritak ti anak ko. Siyak ti makaamaw nga palawagken ko na. Sapay lako mataw manugot ti anak mo, Maray. Ay, sigurado day ta, Maray. OFW ti anak ko. Ado, ti kwarta na day jay. Ay, agyaman naklaunay, Maray. Dakkel atulong day takada kami no bilang laang. Ay, mabalin ka day ngagsarita ta, anak ko. Anya ti bagayo, nanang? Ay, kastoy nga may, anak ko. Agkasapulan ti kumarik iti kwarta para iti operasyon nila kay na. Tulungan ko maanak ko. Nakakaase talaga ti kasasaad da ita. Anya klase ti tulong ti kasapulan da, nanang? Isaldada ka no ti dagada kang ka. Ay, mano ti pangisaldaan da, nang? 150,000 ka now. Ibagayo iti kumariyo. Ta umay dito'y balay. Ta pagsaritaan mi ti maipapan iti dayta abanag, nanang. Awan ti oras na nga umay dito'y balay, anak ko. Nang, sigurado kayo kadi ang mapagtalkan dayta a tao? Ay, nawaw. Siyempre, anak ko. 101% sure ang mapagtalkan ti kumaray. O sige, nang. Itud ko ti kwarta sakbay nga agflytak. Da kayon ti makaamo ang makisarita no asino man dayta. Ngem siguraduan nyo laang anang nga adda ti kasuratan nyo. Ay, uwan. Amok dayta, anak ko. Anya di nadamag ko, Ana. At dadaga ngayon saldadakin ka. Adda tang, daga ti kumari ni nanang. Ay nawaw. Apay nga awan na dakdakamat ni nanang mo kanyak. Eh, diyak mo tatang. Amangan no nalipatan na laang nga inbagamot kada kayo. Amangan ko nak no kayat namanen nga isekrito. Apay ko mga ibagak pa'y laang ti may papan iti day taasalda. Kawang malaang mati may tulong mau si kadulpaw. Amom nga raw. Amamukan. Anya kumat amaw no may papan iti kastabanag. Di yun pagsaritaan dayta, banag, nanang, tatang. Amangan no suntupay ti pagapaan nyo. Ni nanang muntumet nga men. Naghilig nga gilimlimay. Nakitak ti kwarta nga inyawat mo kaninanang mau anak. Wentang, ta iso ti mangtid iti kumare na. Isudan ati agsarita. Sika kumaat a kwarta may. Ado pa'y ti aramidek tatang. Amumutkit din ni nanang ati aramiden na. Ijay barangay hall ka no ti pagsasaritaan da. Tapno adan ni kapitan a witness. Nasayaat mat nga ron no kasta. Amumutan ti ugali ni nanang mau. Wen tatang. Ay, bantayan yun tun ano isublida ti kwartak. Ipakaamuyo adagos kanyak ta amangan no sekreto ni nanang kanyak. Wen,
Di ka madanagan, anak. No, may papaniti kwarta, anisak nga amam. Saan ko nga ugali ti mangigastos iti saan ko a kwarta. Agyaman naklaunay iti tulong mo, Mari Vilma. Ay, awan anyaman na, Mari Rosal. Basta isubli madagos ti kwarta, ah. Laglagi pam, ada pinirma Maray. Ay, nawaw. Hawan ka di, Maray. Isublik tumot laang no makarecover kami. 160,000 tao ti isublay, Maray. Wen, Maray. Amo ti agtungpal iti nagtulagan ta. Kasta ka, ti kayat ko ken ka, Maray. Nalaka ka kasarsarita. Siyempre, Maray. Dakkel ti naitulong mo kanyak. Kadyak dadailan ti panagtalag mo. Agpakadak nga rudan, Maray. Agad anad ka, Maray. Mapanak mo't iti ospital inton madamdama tapno maoperaanan ti saka nila kay ko. Kaano nga isublida ti kwarta ngay, nanang? Ay, kwa. Dahita ti Jack na sa lunsod, anak ko. Flight kon inton bigat. Jak amo no kaano nga agbakasyonak manen. Ang nubilang man ta isublida ti kwarta. Pangaasiyo diyo igasgastos nanang. Ngamin ada nakaiplanwan na iti dayjay a kwarta. Ay, nawaw. Huwag mo nga mina. Asino tinangibaga pakibiyangak ti kwarta maya? Ala, awan mo't kit di ananang. Ibagbagak laeng in advance tapno amuyo. Ay, unay ka na, ana. Amok na kita. Saanin ang masapul nga ulit-ulitem kanyak. Ay, nawaw. Ninanang mo't. Aywan gayam. Ayan nga ti kasuratan nyo. Adoy. Basaem. Naimbag man tay manugot nga ije barangay hall kayo nga agpirma. Ay, ka siyempre. Wais mo da tao, Mayat no adda ni kapitan nga agpirma. Tapno adda witness. No bilang man ta adda parikot. Nagkapon na ito kwarta nanan. Insaldak ti daga tayo iti anak ti kumarek. Naimbag man tanang tedda. Abroad nga min ti anak dayjay a kumarek. Ado ti kwarta na. Ay, ni ana ngay akaayan-ayat mo iday. Nabayagan nga trabaho iday abroad. Iso nga ado ti kwarta na dayjay. Iso mo laang ti kunan ni Kumari Vilma. No kasta nga rod. Masapolo may sublin tumot la adagos ti kwartada tapno saan na nakababain. Ay, wait. No maimbagan ni tatang yaw, rugyan tayo ti agurnong. Tapno mabayadan tayo ti dagaan na isalda. Di kayo madanagan nanang. Tulungan kayo. Natal na launay ti balay itata nag-flight manen ti anak ta bakit. Ay, nawaw. Kasla di ka na'y ruwamit lakay. May kawak nga raw no kasta ajak makita ti anak ta. Agawid tumalaang. Kamat. Un ang mabayag tumanan. Nagadulaki di a drama mon si Kadulpo. Inabak nakpay a babae. Ay nawaw, babae lang ayat adarik na na. Kalpasan ti makatawan. Nakumpleto tayo matlangan ti 160,000 nanang. Agbayad kayon, tapno maala tayo man ang titulo ti daga tayo. Sigurado ka kaday nga okay laang amay bayad ti kwarta, Melvor anak ko. Una nang, tapno sana nakababain. Makatawan mo ti man ang rayta. Sige. Ta-text ko nga raw ti kubarek. Awagan yun, tapno nalakla ka. Wen, inton madamdama. Tailipas ko laang ter aramida. Ija itong barangay hall nga isubliyo. Tapno at damanan ni Kapitan a witness. Wag, Maray. I-text mo laan. Nuan niya nga oras nga kita ta. Bye. Asinaw, ti kinasarita mi ti cellphone mo, Vilma bakay. Ti kumarek lakay. Anya ti nyawag na. Ay, jay kwa. Ti may papan iti order ko ken kwa na.
Ada nga min order ko abagkin ko na kahit. Isaw, ti mapan mo alaan. Wine. Rumwarak manan inton bigat, tamapan ko alaan. Sige Inbaga kun ken ka in advance, Awam mat siguro ti makagapo nga agsaludsod ka manan no sa dino ti papanak inton bigat. Aday ta, nakabayad ako na, Maray. Ay, when maray, adama ni Kapitan na witness. Kompleto mutla ang takwarta, Maray. Binilang yumay, iti sangwanan ni Kapitan. When ka di ka madanagan. Amok matkit day, maray. Sige, agawid tangarudon, Maray. Ay, agkapita pa'y maray. Ijay. Ijay sentro, maray. Ilibri ka. Sigurado ka, Maray. Wan maray. Shakti taya, agraman playtime. Siya ka o tagbayad. Apay nga talangan nagawid kayo, nanang. Ay, in libre nak ngamin ti kumare, Melvor anak ko. At to'y tilitsyon aginatag na. Ha? Ay, nawaw. Apay nga nagpailibri kayo pala. Nakababain mo titi kumari, At apay in-take out yun. Miso mo tigimatang, saan kumut apinilit anak ko. Ngala, agpalas kay nga rin tamangan tayon. Na initatang mo nga'y, awam mo iti salas. Imunan iti silidyo. Umuna ka na maturog. Ay nawaw, di nan amaraman ang tilitsyon nga inyawid ka no kastalang. Ay, nawaw. Ninanang mat. At dapay mat bigat. Sa linaw, tinapnapan ang bakag. Di ka mat mabuta nga marabrab yan. Mangan kakit din. Awanan ti ado asaw. Ay, nawaw. Kanya to'y nakasupaw. Ay, makan na. Anya kumapay ngay. Mangan kamatan ta maturog tan. Nangalaam mo nga iti inggatang mo iti makan bakit. Secret. Anya? Mangan kakit din. Sana day tanagadupay laang asal saludsudam dita. Ngun anyat amok ngay. Ang mga nunang taod gayam iti takaw ti ipakpakan mo kanyak. Ay nawaw. Awan ti pagdanagaam. Saan atakaw tinagtaudan day taamakan dulpaw. Anya ti kayat mo a merienda lakay. Makadlawa kun bakit. Apay. Inaldaw mo tan nga agmermerienda ka. At dapay ginatang mo iti kalman. Saan anay bus na jay? Ang mga no na bangles day jayan. Ibagam kit day, no anya ti kayat mo, tay libre ka. Nangalaam iti kwartam. Kwartak mat Da kayo laang ayat, da kwarta na. Awan pa'y mat impaw iti anak ta nga allowance ta. Ay, agore ka. Ang mga nun sublidan ti salda tinagakin ka. Ay nawaw, awan pay. No adaman gasgas tusek ita, kwartak mat Imposible mat Pangalaan ko man ni Bilma iti kwarta na ngay. Masigurado nga da sikrito na siya babae. Tatoy. Ay nawaw. Anya nga ito'y naikarga iti kartaon. Tinasaya at lukatak tapno makasigurado ak. Amok kan mariknak nga da ilimlimod ti asawak. Ay nawaw. Nagado a kwarta. Ay, kunak tumad. Insublidan ti bayad ti dagaan ay salda. Apay anak ka pa'y bayag kasi kadulpaw. Itay paingat. Anyat kayat asawan da iti bakit. Agpuno ka man. Da ito'y kada iti bayad ti na salda adaga. Ay, lakay. Iso ka din na itaw ti kwarta ni Ana nga anak ta. Ay,
Uwan lakay. Ang pangaasim ata di mo ibagbaga ka ni Ana. Sekreto talaang kumalakay. No kayat mau, paggudwaan ta ti kwarta. Ay nawaw, iraman nakpay iti kalukwam. Ay kasaritak ti anak ta. Naskain, amaamuan na ti may papan iti kalukwam. Ay, madi alakay. Pangaasim. Impagarop mo siguraw, adi mi maamuan. Iso nagturid ka amang igastaos. Inawagam ka din ni Melbar, anak kao. Tatang, confirm. Kwartak tinakita yu iti cabinet ni Nanang. Kasano ngayon na ita? Naksayan mo tayo. Ay, nagloko ni Nanang. Idi pa'y gayam na palabas sa bulan na naisubli day ta akwarta. Ngam inlimod na laang. Aggagatal tidakulap na amang igastaos iti saan namot akwarta. Da kayo pa'y laang ti mangidulin iti day ta akwarta, tatang. Kasaritak to ni Nanang no agawidak. Ay, naglukon ni Nanang. Sige anak kao, siyak ti mangidulin iti kwartam. Alaem to kanyak no agawid ka. Apay ngagkalkalingutan ka di tabilma, unak man no naturid ka. Sa dino ti ayan ni Ana lakay. Asideg ka din. Madanagan akmat nga minain. Agsagana ka, ta sidegan ti anak ta. Noong tanak ngay. Kasanaw no saanan amang tad iti allowance kaw lakay. Apay nga may nagturid ka mangigastos iti kwarta ti anak ta. Nasuli sugak-laang lakay. Imbaglaangan ata nakadlawak. No saan, amangan no naibuhusan na di akwarta. Ay, jakmat gagara lakay. Pangaasim ata tulungan nak. Jak kaya ti maungtan. Parikot mumutan na ita. Agar aramid kan tumay. Ay, pangaasim alakay. Tulungan nak ko mga agpalawag iti anak ta. Please! Nangip-ipan nanyo iti kwarta adaduma, Nanang. Kurang iti 20,000 ti kwarta. Ko nga men, anak ko. Insugalyo ka de? No, ibagak ti pudnuken ka. Di ka agungaet. Ay, Nanang, pangaasiyo. Saan kayo nga agsaysayang iti kwarta? Narigat mo't lang ti trabaho ko ti jay abroad. Pasensya kan, anak ko. Naimbaglangan. Tanalay nga gimbistigan ni tatang tano saan amangan no naibusan tinasurok a 100,000. Sorry, anak ko. Katiyan tangay 20,000 ti mapukpukaw. Makatawan nga awan ti maawat yung nga allowance. Nay, kasanungay dagiti masapsapul ko. Kasanungay ang makapagpakulayak iti buok ko no di ka mangtad. Ay, kasta talaga, Nanang. Ginastos yung matngaminan ti allowance yung kuma. Di makitan tong ti puraw a buok ko no kwa. Sa anak betlangan ang makapagpamanicure kan makapagpedicure iti makatawan. Basta siya, seryoso ak itimbagak, Nanang. Awanan ti agbaliw. Ay nawaw, kasaludahitan. Talaga nga awanan timpaw it ni Ana nga allowance ko lakay. Ay, ano sama? Di lang mabalay na pautangan nak. Ang damot pangusarak iti allowance kao. Masyan ka kadikanyak alakay. Diyak kaya ti aglang-lang nga apangit. Agpa-facial, agpa-pedicure kan, agpakulayak kuma iti buok kaw. Adda na patay pangusarak iti kwarta. Ano samon abakit? Ano samon taglang-lang nga apangit iti lasod ti makatawan. Apay nga may na nagturan ka amang igastaos iti saan mo mat a kwarta. Ay, nawaw! Di ka agsaysayang iti kwarta. Ikam iti importansya tinagbanugan ti kapamilyam. Ta ita apanawan, narigat ti agsapul iti kwarta. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo.
Iniurnos para iti-script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.